nti adiche na mkoda apanasi achi bia na we kwesi ye eno wo ne first na utu ne fo ma fiewura so tu ne fo no any second one no edi be na say so ya na just for 2 weeks 2 weeks okay nti accident this year ko hospital o mu twa esire no na the way doctor can no na I say imu odin kakra nti ye decide ko ampo say ebi mu ka say baby edi na akọ no mo ntumi nya nti ye fa no ko konforudua okay ye fa na mo de no ko wo ye no ko woman hospital ye fa no ekwi e wo jomoro okay nti akọ na doctor choice na the way na adichi a we hwe na apomodina asesora na ekọ no e decide say na etie dia e say de no ko o mo say ye fa no ko konforudua enye doctor na kan e binum na kan say konforudua di o betumi aye konforudua no baby o mo hwe no mpemu no okay nti akọ nsa no kwa ye ko kan bi aso wansem sanka ye de ne beko nti ho na gbori ne beka kire say no kwa de e akompe say ka on ko akọ say o twa esire no di wo hu ye no enye ize say konforudua kwa betumi aye broni ni ye hwan pacho broni de ne dinde no no like oye den oye doctor no obi mpa ye kodu a nti oye doctor okay to ka say no credit ba kompe say ka no kwa ka say comfortable bitumi aya akọ no kwa ka obeka che say ska ho a nka yan fa no nko comfortable na etwa na esire no di ohu ye no enye ize say comfortable akọ bitumi aya nti say ka no kwa ka yan try form omo achichire no no se ono emomi na bia ebetumi aboa ye kakra ya bre maye eno nso no o setes no okay more than 6 months nipa ba ko ana say mo try different nipa ba ko no kura no obi a so ni say nipa ya o ya de enso wa ya ma no kure still nipa no say me ba no fu me ni down you see e ba na soro de e ye adwuma fine otumi control ni sa otumi e ka sa fine but so betumi kura ni nine kura otumi aye ni nine see kura otumi nye enti from na say ba ne de enye adwuma okay sebi pipe kura na she na do mem odwun so a ohun okotoilet a ohun ma me ko de gu so okotoilet a ohun ntu be hu ani se we jane na ye obedwon so a okay because of eyi na she ni be na ndie okay ma me so ko de gu ni nchen wa hwe mi ama sisi an ko da ko egu ni nchen ko e bi school krampo e ya bo no because nipa ba ko yes so ya ye di bitumi aye bia na de ya ni say nipa nan kasa a odi ka ne ba no if you say time say accident cc di akọ no ko hospital ni aba ho ba ko pese ni no ba ko pese if you say time be sin me nipa na odi ka ne man kra ya fe ye ni hu ni da ebusu afọ ko enim no me ba o nipa na odi ka no e ma wada oba no aha ayiba no oye fitani enti oni ayiba no e den relation ya nyonkofa na da o montem okay accident this year kwa na according to me ba na che say we na danfo na danfo no welebo enti so bi di car brand na we ka ni wi a fitani no welebo okay enti so bi di car brand na say we ka ni wi a na de car na ba so da dim o say fitani no welebo na say obi di car koma no welebo ho na ye wi a na da ba so da ba so da dim be ya okay enti e ba pe according to me ba no we ka na nka me me fa bi nka ho na me yi bi fu me ba say be no enwi fitani nwi nti say obesi no odika na abre no no akọ be bia okono wi no nti ono me ba so odika no bitimi sa nti onya ho a na wakwakosi no o say me bi so kompa abo yitumi ehye wi ni sa na hu say wayemre ka no kwa ontumi nka nti ono me ba no ono ye oka na meka me ba no na oye ne kakra ka du kosi no eja ne ki ma na sana wafa ka bafie enso asem si ye no fitani no fe na mikura emehwe me ba no 8 months ni ni aba no ba ho ba ko ono ko so oba ho ba ko no mi hu no ho bi me ba ye beba ni unua ba ni nua ba no eso fitani na odi ka ni ma wo ba no na ochire oba ne ka aka ana ochire na edwuma ana anyonkofa keke ne da o muntem okay me hu ni say ye anyonkofa keke because we ochire edwuma saka minim no me ba no na me na watra mi chan ni ko da Akoma ejo, Akoma
mamu nyina aha enne ewie ya wada ewia enne 15th of August 2024 de enne nso ewrade ede yen abedrunye nadom ene ne humabro ene ne do na yen nso ade ache yen ama saa brekra ede ato yen Akoma mu nsem dwumadie a utie ewo Akoma 87.9 na osan ehwe yen enso ewo Onua TV ebi mo nso ehwe yen ewo Facebook, TikTok na YouTube ye mamu nyina akwa aba ne yedamase se de biara modi mo fidie eto ha esan niama pa ye de bremo ene adesua mo nso munya ewo ye dwumadie no emu enne ye nkomo no nso ye de bi ebremo ye wo hoho wa ha enne ode nasem ebeto ye nyina ye nim na ye nyina ya boa ne apɛ ho pomasibre ede amano enti sa wodofo bi sa wonua bi enya mfa ne fidie ento ha ka che ne se Aunty bi ene na bedwafo no omatena ase a ene nso omode enkomo ebreyen we yesi ye frɛ no ewia abenkwan ewia abenkwan show no chese bibia bi ewo ma wo ne aya ye abenkwan a esitie no bibia bi ewo light soup de na ye niam nkitinkiti bi pe na abenkwan de impurities na wankwan na ye de ene ye motivation na ye de ba ansa na ya hye dwumadie na se no ye say so wo ye bibi na nkunimdie ketua bi kura ba wakwan mu a aya celebrate it obi wo kwa nkunimdie ketua bi ba na kwan mu o se da bi na nka mepe na menya bi nti bi na onya ye no wanya ade nti on celebrate wo yesa nyankopon ma wonya no enti no celebrate your little successes and achievements. Be grateful for that and show gratitude to God for enyaman ketwa bia wodi wani si so a opese wo ye na wetimi aye eno no ehye wo kran po ema wo plane dreamy akese no na wetimi achieve kese na eda wanim no enti no so wodi nkunim ketwa bia medofo me nua me papa me maame yesrew aya be grateful and be happy for your little successes and amenoso na amawo edi nkunim ewo eniama akese mu nti enne we any your motivation a ye de ebremu bebi am wo bia no ye san ma mo ahabiem e de ba Akoma mu nsem dwumadie so 87.9 FM na mo san ahwe yen ewo Onua TV so me di dwumadie ho chia me ye fra me Beatrice Fiogabra edin aya wada ka de fra me mitimi me di de na mitima ye memremre no ya Bugatti na nso fra me Aunty bi wate o fra me Aunty bi no so a na se le afa level pepepe pegi wo ho ye Aunty bi eradia crying nkomo na ne yedi no off air me yenkan ne papa mu no mo hwehwe me o papa ana me papa ana me maame ai se yes bi sei no nwanwa just Fiogabra mpo chopa etukwa na akosoro ho beebi aka ye adwuma wo ho na pegi produce ya na ana also maame na e ba ase ha beebi na papa be hia no mo de aya mpo na ewo mo e de maybe some papa yie so ko fe maybe say o be so maame sanye bia ko na fast bi ba beebi a kwa ye no so ntinka ye nya bi sanke pepa nti wo metwewa ba na wo na betweme akọ metwa ko ye 3 yeso ye nsia ne ne ye wa eti Mr. Fiogabra yes me ne pagi yes no mo de ato so no aka kokko ne kakra bi na nka ye ntafo so ehu meguso sra o toni debi osra mesra e be nya ne nso ben yo debi unya ne nso ben o betonku papa oh we ye de bia kwan mu no se dwumadie na ye ba be chance say menya minua ba ko no ya takakra na me ya tapanyin e na ye de dwumadie ye de ebremu enen so ye besua ade ewo mu na pacha ho ye de me mbisa wo se ne ahositempu wa crying ye ho ye enu aso nkomo ko so nyasem keto maami ya wo sisi obi eni etiefo ye da mase papa legal aid for e de omo age ye nim sanka Wednesday mema mu feedback ba ye dikin aka ansa na nyame ya adoma wukuada chief executive producer betnasia bebi ankomo ne akoso from enei e be kwakopim wukuada ne nim say good news e be ba na mom legal aid for ye da mase papa amwa Western region eni Takwa district amaso asem nim say ye nia mema enra eye Sami ene Eric omodi omasem free bogoso e de bre ye no legal aid for say omo baboa na omahwehwem yakokota akwa sampa asase na ye ka ho asem no eye omodi a na ometimi aboa e wo legal services wo say legal aid for the amantua omo kanti no
and the Kasembia enim enti legal aid for Nana Pachos Papa ne friend say Uncle Bo regional director ewo Western region yeda spa say wama ye legal aid officer ono so ewo takwa se onso asem nu emfa emaye tendu kwada adomdom ye ne a na bebi akwa akodu bia no ye the feedback no e de bebremo ye production team members Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw ena Kwame Vadi omunyina aka ho ena dwumadie ne de bia se ye beba soro ha de na wo hu se sankofoi ena dwumadie no afa omonsem ansana ye de dwumadie no e de abremo ye appeal bi enso e de ama ye babi enche bia ye bebo ye maame no e voice no ye ba muhiba wenya hole in heart ni maame de abedom yen se yemwa no na onyeska atakakra omo ye ntafo no kra ne mo masem no ya reho kese papa na atakakra na nya hole in heart na o maame no esre yen se yemwa no na ne sika ohia ye 4 billion ye kan na wo yemu ahyew na nso yenim sa wo de nkakra no mo de breye na e beboa yen ama yen nyina yetimi enya sa sika na ye hwehwe no ene de ye poye wiabro we poye wiabro kusu poye wiabro Papa J Aunty B na de kusie piawia so de meto nkra search na de na ka de me hia ono potutututu tane ye na onim se na so we piawia kusie piawia na se bibi nti ai ye de na ya se na kusie piawia na se nya bibi boni na epia o de na nya bibi boni bia eduma no ho de na ye de nyame ase enti mu amutai ti Papa J na mu hu nanim no ene de kusie we piawia enti Papa J ene wa ba wia so o hwe me chen bodyguard Oche bodyguard apa so we see aso anyway wa show jacket no na why na bodyguard no pegi anasa me o show no nyina show no nyina ayaka na boko de bia boko de nyame aso papa na ye kase legal aid for na bila ne expert to say adwuma pa ma legal aid for aso asem ni mu enra komo no na ya hwe bebi a ye bekọ akodu eye pa wahu yeah, because on say the show no results I did money be no bibra baso a problems are solved enti these are some of the things all the baha show no etimi edema enti how say omo aso mu ne de dan bibia bekọ dadi enti no omo aso mu ne de bibia bekọ akodadi say be ya ndru na wotwe say wukuada ye de asase ho nkomo eba ne de na executive producer di echira ma yehu sampa asase no eyeyima Sami any Eric papa dia and 2 sisters minister sabre kra wo hwa ye bia na adwe say na nkomo no ye beto aso and 2 sisters special die ne din ene ni sika owo e de gifri omo nsem ana so say enye nuanom idia na nso omo so pese omo fa asase a eye 2 sisters dia ye de bebrem Papa J na mote ni nka no na ene ye se ye maame bi wa ha maame mi ni kan chia we na nkofo hu se nkomo wo ho a ye bebo wo ho ye de ba cha me ho ya ye fra o sen o ye fra me Lariba ba cha ofi hin e ba he be fi Angola ufu plane de bi abrofo ni ye jima no abrofo be ya ye fra sa kro no ye fra na sa Angola e wo hefa e wo bomb society aha kana ka Angola me ka so afu plane na dia to am ha se enti bomb so Angola na ofi ba ya oni e ba be bonko ene ya ma wakwa aba ye wi e be di nkomo wai ma me nkoda ye ma me mu ya omo ofufuo ma ye nkoda omo ase na yembra studio na yemba medi enkomo eye Betty's Kitchen say kan ye fufuo party no me nda atwa mu ya na ye di fufuo no Betty's Kitchen owo Asqua Freeman Hotel ho na wo ye da se so ye aduane de na ode bra ye Stay Bright Chop Bar wo adwe kwanta de chem so nyame enshaw sisi Chop Bar won so wo tano so obafo wa wo de chem so Confidence Eating Place wo Dakojom Overhead View Chop Bar wo Asqua ye chi ha ya ye na also wo nyame enshaw won so e aduane a mo nyina mo ye ede bra ye na After Hours Chop Bar and Drinking Spot also wo Araga Airport e wo railway kwan no so kona na wo e wo nyame ensha ye maame mu ya mimi nde twa mu ya mo ye aduane enkwan dewa nkwan assault mo de beboa yen Akoma FM na ye di ye 5th anniversary na ye 3rd edition of Akoma FM fufu party no
monso mo beboa yen ye da mo nyina mo ase na ye sponsors nso a omudi omusika omudi omum achede gifts no cash and kind and a product omudi beboa yen ma dwumedie no eba so enso eye midimafo herbal clinic Dr. Time da so grow fine herbal tonic cause it makes you grow fine Obibini Blackman Company Limited omone ye Z mineral water insu papa fidiem hade no na ye nyina ye nom insuo me si esi ho afe ekra wo hu sa ye totrotro emummon de tia na ete Dedel seasoning powder taste day inside Lizzy tomato paste always available on the market okobe bia ubenya Lizzy tomato paste ibi atodi aye wedua ne sen Ben jewelry okumasi afo kwanta aya no ma wegudie akasa enkofa abisinia bia emfa nya wo ho debi live long nutrition and diet clinic ono so ewo atonsu ahinsan bonsuo mu na traffic studios all your printing works fakọ traffic studios na onye emfa mawo adumu ventures ono so ewo edum ejaba abronsan na mu na ubehu wo mo curtains papa any blanket papa any bedspread papa ehwa na ubenya bi atokọ ne koto bi na FSC wo demo Upper Create and Art Fashion School omo atonsu S line EPSAP Music and IT Services or Asqa Baptist wa na ubehu wo Ghana Tourism Authority na Flora Tissues o tissue papa de siesie ho dia eno Flora Tissues na MJ Foods omo santase runabout so mu nam papa employer anuncio de enoa any MJ Foods na Kings Rental Services omo atonsu ahensan o tables a eye neat nkonya eye neat tenta eno nso ntokro and dem a wotena ase ansuo bebo ana ewia behyew a yesro kohwehwe Kings Rental Services omo wo atonsu ahensan na omo emboa yensan embra studio na afei na nne yede yenkomo na nkasa yede ebro me ma me ofi Angola ebaye ba me udin ni biem Idini di lalba. Lariba. And I also fi hefa ne baye. Angola. Na wa ka wo sri ye. Me new chrome no di. O new chrome ni di. Na ye ankasa me fi Tongo. Tongo. Wo hefa. Bolga sato. Bolga. Aha. Na me ba. E na o ba ha. Me ni ayi me ba no China mete. O ba China wote. Me ni ayi bibi pote se ya. Enti fi Tongo ba ha no edi fie be se. Mfana say 10 years and now fit Tongo na obe and now catch fine sir na ya na me kwa na me saba aya na uko na oba ba obetina ha nkasa de wenya 10 years na me timi nua ba akwenta awa agrek kwada so agrek man so waka baby and wa ba oba no ho e obo nso Angola ha no se yo ene e ha de boko Aunty Lariba wona watu aye wa hampacho boye nkomoi mpacho komba me de bae me nema bi burma ajon ne metias yeso so me new bo afo biara okay mpacho me ba oba ya bi ewo ye owo ye no o mo si kola na nye papa yamfa no nkosire na edi ne ko osire edi ne ko osire na o mo ye ya kuro ma amane ya bi wo ha na o mo ye na kola na film na me ba ha me ne me ba na nyina sa ba ha se ya ba ha no na echa kakra na me kwa asore o mse ade fa kwasrem na me ba ya se o mse ye na kola no na onye motia na ne nam o me di fa kwan bi so nti na ye dan e ba sa am siyo na de se kola na enye me ba no nti me di kwapa ekọ tua ne o mo papa nua na e wo sirem nti me kwaduru ho 3 days pepe na ne na ya me di kola no ko ya o me ye ne sa no owu ya no na me se me ba me se o mon kasa o me se o mo ka se me mbra na o mo ye na kola ya me de ne ba o mo ye ne na o ma mfa kwan bi so na o mo ye sa na hawo no ba mo so nti me mfa mbra na o mo nhwehwem na o ma nhwehwem yie nti na e ba sa na me si yo o mo se papa ne da ayi 3 days papa na papa no wuye na o mo de bae no papa be na wuye na ase no wasem no menti ase yie yen hwa ase foforo sa oba no e woye e na oyare o mo se onye papa na de na ye na onye papa o mo de oye motia
kola ne ye motia oba na oba onana ne ye motia ade na o ye tietia de bi sa na omo kan na 9 na 10 na ayi kola bi maami bi dwale no te maami mi na me yale wo se siram fu de wo yale a obi batima mi nua ba ko na me se on ba dwale ne mam na me san wo nyina ne te se awuro mi nua no wu ye no o mo se e ba adu abo nti ye sa no me hunam nyina ntimi ntu nsu ehie no na me se mo no ofra me se ne se wa na me se on ba dwale kola na man nti o ba dwale kola na mam no on so okofa ebe ma na oya santini na on ne wo ye no o wo ye no o mo ba hwe kola na kama afedie da o mo ba no o mo ba o mo se on fa kola na mpie o di kola na pie na ne kwa ahase yet to say me fa na say amena on say tokro da ho a wodi nsuo gum ebe ye yi na de bi na ye ka kitua bi to say ade bi amia atom kakra na boya on no wo ye no ne ma me say na Cynthia me na ma ye ne dan kola ne da bia ya ba na on te sa afa die kola ne die ya ba ya hwe ne kwa se ne eye kakra te se achia kakra afa die kola ne die kwa na eko na ne kwa na achia se enti no eyi no tokro na da onana ne kon wechi ona afa na ma ne kon na achia ye odi sign na mu hu se ne kon na achia no na du ayi mimi na on say na mi yala na mi pie abonte nti mi hu tema eye ko pim tema o modi ni pie abonte eno kuro wo ha de na waka okay nti e ba sa na oka o si ma mi ne susu yes ano oka say mi na no wono omomfa ne nko ayi bibia o mo ye nsrem ayi no asram na mi ka chan say ma mi a obadwale ne ba no say me na no owo ye na me hu se nsrem wa no ha ka me die kan ba hu so nsrem bia ni no ho no se papa maami bi so wa on no se on so ne ba no kwa achia no ne maami ne mentimi hu arekura a omuye meet o mentimi nchire nti oba maami ne ba on nua memfa na se on maami ne wale ayi efie baako nti oye chinchina se me ba na fa me na enko no mo nko ba bia o me ye eduro no o me ya sha me eduro okay na me se me ba me na hwe nye no chinchina ma me ne se ya mfa no ko oba ya no ba no oba na me ba no kura nye ndwala nsuo onye ndwala kola na oba ya no se chinchina na me se ko ukwa da oba kwa no ayeden no wasaba na munyina akwa o se da bi mbatina se etwa no asana me na ye bibia me ba ye bibia wie no ne koy wona ne ko baaye no maami ne se wono onjwalo kola ne bia eye maami na wakofa de so obeboa no dware wona o se wono onjwalo me ba ne bia me na bia na onjwalo eduro ya okogi baaye asra meduro no ne wie ansana obadwale ojwale wie me sa kwotu aso se ombramba je o se ontimi biem na maami ne ye dan ye di ne nana ne as ne kunu maami no se maami un se wu ka chen se ya ma yesika ne amfa kola ne enko na me ankasa se me nua ba ko wo ayi ko ofuro o wansrem duo ne bi ke ye no bi aka me ye den ka me di me na ba ko ho enye no bi nti na wo ye chinchina un se ye di na me na ko e no mbo ko se no nti o no ade na eda ne kon wachi no na ne kon na echia no na mo se ya asram nti mo fa ne nko ya asram eduru de bi na enye nda no ko je nchia se ma oba ya obafa me ba ne ko no one ne ko na chia one ne ba ne ko na chia na obafa me na no ko afedie ade na ekwa ya ense o ma da na ade ne ade ama me na no na ne ma me na no so ne na ba ko kunu me ba na ne kunu papa ma me ne ba o se o ma da na ade ne dia ma o mo di kwa ba bia o mo se o ma da na ade ne ade akoma
nana no afa de santefoɔ no se omo nje hwe biem mi ankasa na me se omo mfa sika mbra na omo di sika no baa se omo adi na akọ de mepa no me yamfa omo hwe kola na biem okay na me se enye hwe ye di ni kini saa omo se omo asen kola na de no ye kola papa omo se yamfa no nkọ papa bi wo ho yeso ye di ni kọ saa na papa na kai na ye di ni kọ osiro meba before we beka some beko srim o se mu chini saa enti tafe na wo hu se mu de mo se ya dane yare ni fi ba ko ne ba no so de aba wo na so ehin ne hin na mo koye ye ko sofu bi wo bom so mbodin ba mo ko sofu wo na mo ko hin bi na ye ko mina saa tem na eba sa mi ankasa na di ne ko sofu ya America no na me saa di ne sofu bi susu wo oforo krom ha nti sofu mienu bom so sofu ba ko oforo krom sofu ba ko there be anti sa no mo se anti sa se de anti kola na oye kola papa onye motia why na ka so oye motia no nye yi mukunu busiafo no ukunu busiafo so yi maami a obadwala me ba no no se akra na ye motia kola na nya onye kola papa yamfa no nkosiro okay ono so ye siremuni ono so me se me friend say yi o friend me say ni sewa ye nyina ye wo fie ba okay you amedi ne ko me si yo mate o me se me mfa no kwa mambuku no bosiafo na medi ne ko sirem ne nti wo ko sofo bom so sofo ofori krom ni nyina o mo ka se bibia anya akra no debi okay nti afa de no mo se fa no ko bom so die no kura mpo o ka se ma na mfa no nko na edi ne ko siremfo no mo ba kokola no kwa na mo ka se bia se ne nya sa na tie nti adu ni du sirem 3 days na mo yesa na sofo no krampo frem se us maami un se ma ka che mo se mama mo fa kola na nko sirem na mo de ne ko un se mo akoko no kwa kola na oye kola papa bibia anya na mo se asia yie enti mo de ne ko sirem no edi na sen e na mo ye den ne ma akra no e na fe de odi wuye no ye di ne yi mi kunu me bara ma na asene ka se won o me di ni onu susu di ni kini saa o ma hu o me se enye sa enti sa o di ni kwa sofu ho edi ni ko ayi konfuo ne ayi ha ni nyina enfa na o se onu ontimi bi memfa yamfa ya ba na onu onpe okay edi e kwasi ye no onu onim se saa na tie na me se saa na tie na edi ni ko how ba ye de onu di on di akibie nti o ma ya ka hasika samo fane nkosrem na medini ko ma me kunu bosiafo no ewo tongo okay o mo so gi kola no yi papa ya me ka se owu no papa na di kola no o se ono okọ baby na o mo se kola no onye kola papa nti o ba ma yi o ma ba ye mamara na bi na okọ no o ma ja no kwan na okọ na si you nti o mo baaye anajo na o mo ba ye ewo tongo okay na kola na film nti omo ye den minti omo di kola na kwadem ha omo di kola na kwadem ne mahu na omo apie se omo aya ade ne na kola na awu ye kwadem ha na toilet ni gafra ba na edi kasa na ni nyina agugu dem ha na se na me ba na kura su se papa fonko na eje wo nana ne de ne ko shede nti de omo ye wo dem wo ne de mo ehu ade a man ka ho papa fosen ne de onana ne wura dem omo ya ayi miensa okay eba ka me kunu bosiafo no okay na me kunu bosiafo ne de ka ho ko ye ne de se mba de omo se mempie abonte nti man na hu de omo ye nti omo ye yue ne afa de omo yi kola na de ko sie yue nti mo wura dem ho den na mo hu ye me wura dem ha na toilet go ho na kola na ne jane na ye go ho nyina ne jonso nyina okay egu ho na wewu no omo adi na akwase kura enti mo ehu mo nana na kura debi oh me omo baki kola na se yampie abonte enu anu no mo ehu akra ne bi yankunu kola na bi enti wo ko dem ho na chese oyi ne jan nine ne jonso pe na egu dem ha wo ehu ahaban bi ana bibia wo dem ho se bia na hwe ni ho toilet ni bibi eno nko ne jonso no nko na okay nti omo ye sa na omo ye ayi yakrom mama na bi susu sawa owu ye na omo sa ye omo ye se omo ye sa ade ne nye sa me ba no ono no ho mfa no
no mo ye na owo akra so mo ye bibi ma wo ba na me ba no no mo ye bibi susu ma me ba no na me ba no say wonu kura de odi ne ba ko nim sa ko onfa na ba wonu kura onkra me onkra obi a na ojo na ba ha say ojo na ba ye no na enche kakra na me susu ba ye na me kwa mpa bo o mo say maami wo pa asama ma ho o mo ka asam na me say asam be o mo say sa kwosirem papa o mo ye o ba ona na eyi no o ma nye ne yie kura kola no no nti sa na o mo ko ha wo bebrebe we de bi o mo di kola na fa kwan bi so na me see yo me sa ko e me ko ene na me ka say me ko duru ha papa na ye se o yale na o mo di no ko tu ho 3 days no ya owu nti papa na oyi ade ma asenka omugya ona na ne kwan no kwan no so ayare no so ayare na omudi no kwatu hospital no so ye de 3 days no so wu asama me so me di kwatu ne nim se na tie na me kwae no ono onpia mbamba ye de na waka asemi afedi omo yi papa ne ba afie omo yi ne ba papa ne ba afie se omo ba sie papa me dan na me dan asai me dan ne say na omo say omo ye me dan ne yie ansa na omo nkrofo ya omo baba yie ne bi ne omo ba na me dan ne etisa yi eba ma omo eye dan eni megu ase nti omo ye me dan na me koda obi dan nti omo ye me dan ne wie na me ye dan me pie me say enne me ka che ma me ne say enne omo ye me dan na awie me da ha on ba ka say me o ma ye me dan na awie na me sa da ma me nchan nti me ene de mba kwa akoda me dem e wa aranga ha de ya de bi awosrem ne srem ho no okay nti me pie anajo no na me ye bibia o ma kaduane abti bi ma me na me di ye na me say me koda me dem ha me kwa sansu ahohoro ha nyina ne me ba ketu abi soso wa ye say ye koda na me ba na me hunam nyina na di ekam sa na me fansa mbo ade yo ekam na me tiem hunam kekao hunam kekam se mboa na me tiem me se monjimi wona mewu me susu me fira ha me koye no o ma bafa me di me Manchester so me ja me di to ano me hu na o ma bafa Manchester ne ko efunu bia afunu no da no me di akodem ho na me ba me se me bisa papa bi na o se enye fe mama mfa nsogya bia me nkoto ntwene na me si yo mate afedi edu anajo no me hu nam nyina na se mbu akakame emwa ben sa ekakame me so me hu hwe ekakame hu nam sa me so me hu hwe ebetiem pia abonte se me kwaka asam me kwaka Oma ba so mun san se me nkwa na wotiem no bia mpia me hwa de ye o omu pie na omu pie ba so omu ana yesa omu ye de en me nim de omu ye kotia me so afa de omu pie no me dwane kwa abonte na ama on se owu sa na ama afo titi abonte nti me pie na me se monjeme na omu ba so mun san se membra na ya nkwa dem na ye kwa omu se omu srame mama ngu wo moni ma ase ma amanfo na mse ni ngu ase ben ni ngu ase ben na me bagu omo se mama nkasa omo sramo me so na menim se sa na tie na menim se sa na tie o sa na de enti menim die omo diba fam so a omo ba yesa ade na omo se mengu wo mani ma ase sa tani de na ho na ekeka na etitiw na ejaye nti so na na me ahanyina pie he na epie me we no o ha no me funu aha se no nyina epie fi epie na on se na epie ba nim minim na me intimate na na wani ma ho no na me nim fe na mate afeje atras na ma fon kura ye kiti ho na wa fon na me hu tete me kura me nim bibia me fa na ese amra me kwa amra mo ho ese me kwa amra mo ho am se me wu o monjeme na me wu o mo se ma me nkasa na o mo di me koy afa de me se me ntimi nda o ma bom o mo se me bra bibia o mo tina funu no dem ha o mo tina na ma dwane ko ha mo se monjeme na o mo se me tina se o mo se o mo bom pa ma me ntimi ngina me yesa me dwane ko ha na me dwane ko ha me yesa ma ade ache
na ma me kuro ma me firi ba wala ha no me nua ba ko so bi wala afia no se lalba mo ba ji lalba na ma mi no oba wu aka funu no ho mo papa wu ya mo nyansie no ono so oba wu aka ho mo ba ji no na obre afadie papa ya me se owu ye ne baba ako se me tinase na oba odi me kodur ayi as to ha me fra na omo sere me odi ne kodur ha no na bla nurse ni a onu kura opon na oba kofie unse omo obuba anajo na omo kwa na se na di asam ni onum ne kenku ontimi num na se maame ada wuku no wa mesimi kuna awu se ene ntira omo ba ku ato acho no kwa omo hwem ade a omo di chako pressure no omo ya ntimi omo se akosoro roto pressure na akọ abnormal na omo se omo anyere ho kura mpo a enye ye omo ye sa omo nyina na wonim ne ahono hono na pompa bobo wa na honam na ye de apompa bobo na me honam ne yet say won say obi a yale ye ne a ofon ye kete na sa na metie one day pen e ye anajo a omo ye me sa kopim say ade abache ade bechi uhu me ne na enye afede o hwe me na omo se me nkwa omo ma me duro na omo de ne ko fie enu anu no manya ahoto biem ebepim ne mi kwa ha omo se me kwa aso me kwa mpa boss mpa body me fandi akro pacha okọ de asori anka na me kwa Pentecost wasirem na okọ Pentecost na ba ha ne me ba ha so a me kwa ayi gidie asori awa ayi dicha South Angola ana ho de bi ni ho gidie ni bi ni ho de bi tatem na me nyamba Angola no na me kuma ba ko ho na oba Angola no ho de nkwa asori tesi ade onko oba Angola no we design ho me nyandu ayi bosume kura onye ndu bosume enti afiwe asemo ya ye kan nyina ye afibe mu na asemo ye sie asama ya kan nyina mfa na se eya ebedu ayi 7 years kura mpo 7 years na ho start say titiu papa ni wu ye ni we ni na no mo kosie papa na enjai afedie ekokura mpo mo na me ka kire mo se ayi sisi a ade akoye na me ntimi me da anajo a na busum batina me da nim ho pa cho say busum bosom o da anajo a na ade me eba o se ma me nsomwa na ade me nsomwa ba jimi kuma se ade ne ayese bosom ni be yi wa kuma ade na eba na ayese to say jimi kuma na firi ho bosom se no sitie meme ade na basi ho meme de me ntimi nchira na wo say ye bosom me o ye den na wo say ade na be so na ye bosom se ade na eba na ayi sikan jurokra ade ne nim ho sa sikan kura ade ne nim sa bosom ade na ba gina me nim ho sa ye se eba gina me dan ne nim ho sa o ya na ye tintin na ye tietia meme de ade na kura de me ntimi ho na me so me se ma so dan na aya na ye o se ye daye so no wo se wa be siw dan ne nim na eba na ye se agimi kuma na agimi kuma na kura efiro ho nti sa no to aso na me se meme mba dwane dan akọ efiro krom ha na me ka chen se oba bi kura meme me nka se oba na ma me mfanto eno obi ka sam kire owo ntimi nka na sa na o se me mfiro ho me firi tongo ho na akọ hin na me ba ha na obai nti sa time na ade ne eyo ni nyina no wo frɛ oba na enam no so mo kɔ ho na sa ade we nyina eyo no frɛ no e ka chen se sei na eyo wana me frɛ no ka chen se sisi ade no sei na ekoyam sei ya ekoyam na tete me o me sei wo kola na ye den enti na e ba sa enso so ekire ya me hu ne da so ya me so me nka se obi da so ya me so no mitimi so da na ayi maame no
mi kunu bushia ni ne baako one ne maame o yesi o dini disika ene kura min kase obi se no ono oba e o se me larba me adia ni yere kura mpo na ka chiama se mi ndwana mfro ha na omodi se ni se na omodi me ye omodi ye de yin wo ka se ni se aye de ye hu ade pro o se me ya afa mi asam ne kura mi twaso e wa di I want to me da na jo me da no me da na jo na oba baako physical enye say die no oba e o say ma da na me se da bi mi nye ndai o na o se sore na me se se sabra e ko botrof me sore nko he me sore nko he o se sore na ya mbo nkombo na me se oko me se mi da bi me ada se ni de nkombo de me ne won di nkombo maame ne me ka sa na maame ne pie yue ya na ba hu na me office bi me ha won ba hu na ade bibi e ba simini te say saman ade abosom e na ba ko so hu no physically ono na oye oden de hu oba na obedina on chain na de hu no feely na oye oden a ono mene ne firi kurom baako e na oba wo dem anadwo 12 ha no ye nyina wala sa efie ho na motifie ho na etifie ho nti wetimi afi be dan baako mu aba odan bibi a otena na enwa na ya fie ho nti anadwo 12 na oba ise mo mbo nkomo na ose mo mbo den nkomo menim oba o se an yi mi sore afadie ade ne ese me office ne na me se na ma office on wu ye na ede na o dan sama aba gina ase na o seta ade fitaa bi no obege na asam no kura eyemu na me se ana me office na owu ni ka asa no afadie me bisa o me se de bi me office na owu nsi yo nya hwe afadie oba ne enche na oba ne yale ye enya samkwetu oba na oba wo dem oba na oba me dem ho o keka na ma enya o keka na me se me die menim o se mi kunu bo si afo na suma na se won ba ye mesa na o ka nenum asem wada o ye beifo nenum asam o se me ene die mentime nkire o se me na me ye o so afadie o ka asa na o ye de owu ye maami kasusu kanu ekone ntem o kan enum nsem se de o se one mi kunu bo siafo mi kunu ya me ka se o mo se o ma di ne maame o di ne maame di ka sika duro no o se mi kunu kitua na suma na se o mbramba fam na o mo fam si ne maame nan ne maame o di ne di sika duro no no mo di ne ba ase mba ye yie no o si ona na suma na se omba ye dan omba fama na mo fancy ne ma ti ko mbe kun so ana ko mba kumi nyam si yo afedio ka yie no kura ka me kwa na o me se ma me nkwa na me kwa amsumba gu enti time na ono ka na enum asem no cha time no waba kumase na me wo ho na ogu ye na uba kumase na me ba kumase me wo ho na ogu ye afadie me se me kana ya nwie ne nema ya nwie nema na enye ba ko eko frefrem se enti wo hu nsamanfo na wo hu abosom e na wo hu de abiem me ba ya o mo ka se wono ne ba na nye no wono na ko fa sa de ne na ko fa asam ne nyina ye den e ba na o mo se me ko mo peso o mo kumi o mo dimi ekumi na o ma kumi o mo yesa na me kwa asore me si me kwa Pentecost me be ko bia na o mo bompai na papa sofo no ka che me se me bia ko du ni enye o mo mbua me o mo mbua me na bia me wo na enye kura o mo mbua me ha enye afedi o mo yesa o mo bompai sa ama mam papa ya o mo ya miensa o mo bom yesa edi mi yesa o mo ya miensa ne pa miensa nti o mo yesa awie o mo yesa awie no afedie me pie te se me kwa no mo dwane
no me dwane me kwa no mo frɛ me sɛ o me si me ye bodam ni na me sɛ sɛ mo na mo di me yes a me frɛ me so me kra bibia ba so dan na ye no korɛ o da ye so bem me so dan a sɛ na tie na ma hwɛ me ho yia na ebem ntite ma ba kɔ srem na me so dan na ye se ma me nkɔ me kunu baako me kunu ɔno so awu no be so da ye me so da ho no na o se lalba nkɔ srem na ukwa omodi wo ba yete se si omodi me ye no da ne sa na me son ye na me se na adan na dan wa ha wo nsore nkwada dam ha wo sita bi dan ne nya enkwati na dan sa na me son dan na me ka che me ba na se me dai son enya me nkɔ srem na me ba na se dai son die ti me bam enya no kore ebi wa ha ye no kore ebi wa ha enya no kore ti me kwa shi asa no afedi omo papa wene ba ko no mi kunu kitu odi ewa no ha ba ya no na me ba na efisiren ba ya o se me ne ma mi a wono oti ho o se omo na ye ne sa no wono kura odi eyi busum duro ye se ya me mbawu na ono se na me ma mi o ye den na odi ubetimi akono obetime adi busum yese ya obetime di duro yese ya obayi na afisa so oye obibi o se unni maami enenam ha se omo na ye ne sa na me se me kura me nim mo ankasa na ka me nim se yale na ye me na me di na mo ankasa no ka se mo na mo ye me sa mo ankasa na bie mu no ka nye se me na me ka kire mo me kura na me nim se mo na mo ye me sa me se omo ya no wo skapa na me wo skapa na me wasika ka ne me ni kapre enti de enti na moye o minim oma yesen me kura me ba na omo ni hwe omo yesen omo ye mienu na omo ni hwe se omo nya adwuma omo nya hwe omo ye jima na me fa na se obi wa ha oye jima de se obadi ni de wo ba nya bia de na e fa na se ene na wo ka wonye obi yadi obi chia bia na wo wa bibi na me se me ni hwe wa wo hwa ho a wo ni hwe na me nye jima me ni sika me ni sika enti ade ntina wo hwa o sanka ebe ye obi dia bia na ne maye adwuma ne maye adefuo bi na bia yesi ye no ana wankasa so nsam ni wa bibi na wa hwa ho a wenyim ne o wechi so mi ba so ni hwe enso so omoje me ya me afa die ham pa na me di ba ha se afa ne e ba ho die ham pa na me di ba ha se ne se ayi die me ayi eno kura me ka man kasa o ba ka se me kunu bo si afo no o mo di eno bia na obi fra o mo di eno se wo ba na ye motia na o ye den o mo ka se wo ba na ye motia o ba nti na o ye sa o boda se ni se na o bodam de bi se o mo kasa sa wo bodam na bia wo yare ye no wan kasa no oni so tete wo no obi anka nche se bia wo bodam de bi me ni nam kura mpo obi anka nche me se ni se afedie omo ayi papa ya me ka chen no wo fi ayi takwa ba wo mama kapre wo mama hwe wo ma na ayi obaaye no me kura na me wadam na ne danfo bi ba se ayi papa ne se wo hia ya wa ayi ne papa dan ayi ne nim ho na enyina ya ko mba ne na edoso ye ayi ya friend se ye ne ayi yebadu 10 crampo yebadu nti ye ko ye no ye kwatina ase no o ma obi a 1.5 na baako ya ogis baako no ono se onji sika na ye miensa o se onji sika no nti ono onji sika no afedi ekire me hu se ayi ono enche bia na ono so ye den ono so wuye oyare okay na ontimi nsware ontimi nkasa me susu a me wo no me eni kura de me ewiase a me ne nam me de me timi kasa bia obi na ye mesa but wa wo show we dem se ya wa fu se den na eye wo me ede a ha me se me di ba ha se ne se ayi mi ankasa me hu me hu nam na me ti ene me hu nam nyina wi
Yes, I found some question. Any muhunam nyina. Ina ya me ya. Ohunam ni nyina ya ya. Die gya me ya pa na say. Na me di ba na e ha ma pa. Any saying. Any me wa say ya. Omotimi kwato kramai. Omotimi kwato ankra. Eish. Omototo na ma onye say me ka di abo. Ma na kwato. Bibi amba ko kodur bia. Baby amba ko kodur. Na omodi praya epra. Menti ase o. Wo kodur he a. Mi kwa bibi amba ko kotena. Baby amba ko kotena bia. No ma pam we free ho. No ma pam afra. No mo de praya Hey, you wa fantinyu bi wo ho. O de praya prabechi. No mo de praya na ma wo bo o de praya prabechi. That no be la transforming support way. Mami ye ba ante na praya e de prawechi die. Someone back on Fabra me hand, some see me pen, Benjamin is what I no crow. And you want to make Kamiama, some na make Campacho into the hold on, Joa, make a cry, about Mate. Why, Mate. Yes, how way come in, Famba. Bibi how? Ah, yes, Bibi, a family, Kafra, and yet Kafra, what yet Nakuyan Mudi and Cassas say, yes, many baby do mate, interior near Samba, Hawaii. Me pacho you. Yeah, call MJ Seafood and son of Minia bad ne. Me who could see a bear now watching me and watching me, so koya, what's an abba. MJ Seafood, open ensure munam. Anuncio Eda, and one MJ Seafood, open grouper, cassava fish, shrimps, prawns, fish fillet, fish slices, octopus, oysters, any dia keka wina. Ensure munam be a mimbo di wa haseno. Oko MJ Seafood omo benye bi ede amount. Kumase omo number nie 0249 479 120 ena enkran omo number no so 0246 302043 into your hotel operator restaurant and ase ankra na open nam nsuomu nam e de aye wunuane ahodo nyina na wa fresh star number si omo ye delivery services nso into from a emfa ho ne baby a wo o de kasa mepenam dodo we omo a e de bebrel Kumase omo Santasi runabout omo be Melcom ena Ernest Chemist ena enkran enso omo Tesano apenkwa eben Brenya Avenue omo ewo Papaya fast food echiwa ena obehu omo nam ni nyina Food and Drugs Authority e de omo nsa hya se eye nam papa bibia enhaw yakọ 3p garlic mixture mi wi anu mabani rura na nkasa ho no nso atoaso se o pe garlic edura yemfa nkansuo yemfa nkeja na eye edu papa onuma eboa ebusu immune system no blood pressure regulate no edemaw oba wo nsa eyaw anase emayie krampo na kope 3p garlic mixture ni bi nenom nensiesie womenses no emfama why kese abroso na wo pedra beto kese no so enkofa side effect bia embrewa eye 3p garlic mixture ubenya bi ewo pharmacy chemical and a licensed herbal shops nyina ubenya bi ewo ho Frepiwak natural ewo 0248 928824 and a 0201 000021 kai na hunu say 3p garlic mixture no ewo to a ebum into uko na obi de ma na eto no emwa na enye enu bia yeko grow fine herbal tonic enso wenu mu ato wo sori anopa ana wotena sekakra na wonsa no na nyina ayo titriti wontimi enna obesori anopa na wonam nyina ayo memremre te se de okoda eni abowa ni nyina eye hawa efifi eba ewo ni padua ni mu kope grow fine herbal tonic ni bi enom na oho ento vitamins ahodo ebuo nipa no yenyini yie ene yapomuden ewo mu kai se we eye ya natural cocoa ya ena omode aye grow fine herbal tonic no enti kope bi nemnom na ensiesie oni padua no emfama oba womenses no emma yie ana ebakra ubu samoja ne badodo ana emma yie wote yaw ewo mu a ni nyina kope grow fine herbal tonic na enom ubenye bi ewo pharmacy chemical ena herbal shops nyina ubenye bi ewo ho omo nso ede omo vans ene nam kroma omo eton omo nro no pebi na enom o pedodo etu ana so person ni doctor edi nkomo a kohwehwe omo ewo digital herbal clinic omo Kumasi amokom runabout omo ben Bank of Africa fre omo ewo 0244 596532 na yembra studio na menemi nua ba
odwane kakra bi na wasan aba nim say nche bia obesan ya odwane me nyankwa metete nkwanche ya na na boko de nyame adomati bi ma feel style bia bi oho aye fedodo me da si asemu nkomo na bia be fa ya de ne yabuafo sa cho yanko piwake me da si ya matiefo nyina aha emobibia akwaba de ba akoma mu nsem dwumadie so ene eyeye wada eda sonko a onyankropon twedi ampon wode adom yen de bia meka cho se onyame se wanfa mfiri sura ma wa untumi nyehwe enti 3p garlic mixture yeba na se ye ka ho asem se e de akire wa na ya kire wo se yen no ye tumira na ya kire sie eduro na ye de abadwa so ne nipa atu aguso a ye ka 3p garlic mixture enipa sori twa ne kurusese kekrawo de otia konwa so no wabɔ ne mu ase esan se eduro no eye eduro na emom se wo benum 3p garlic mixture ama ye adwuma yie ewo ni padua ne mu a dise nyankropon edna ho oden eka ho esan se won na dise animde na ma doctor piwak a wode eduro nwasoe abadwa so na eduro we obi nnom ensan enko na chi da bi da obi obenum 3p bia di adanse se eduro na nye fake eno akasa ton ne ho na wo mu a ebetu ebeton no eto da no ho kra hyehye wo mu obi timi di sika beja me pa cho se ba frem na megeme de ebi to no enum ensia enson enwoche ne de akogu ye fie because onum se wa to ne san kosi ho na wo ko a obekọ no na ebi a yesi ebi mai ana shorto medofo 3p garlic mixture yenim se eboa wonti no abre bia ye gu adwuma so a eduro ne ye di bi eba mountain so na wo benya bia no hyene nso se 3p garlic mixture ewo box yellow and a green mu se de wo hwe no TV so yi ene adro garlic kokko e de ato ho se wo bie so a eduro ne wotoam ne tini ye kokko ena ade pepper yellow efam ho ena green wo so ena bi wa ase ena ye de garlic kokko ato ho me pa to koto 3p na ente saa enye 3p garlic mixture ma obi mfa asokwa ena na wachenchina wode kotokro no de da na wo 7 mesrew ma wani na ho etibeka to so ye ba twato wo phone so na okọ drugstore ana pharmacy na mepe ewe bi na mepe na yi edi ama ye number nie yare be na ahya wo so ache yare be na wanu madura ma ne wabamu abu a ye bampo ne transese ya na wo chinchim wa fidie efiri hoyi mesrew enyi mfiri ha tie ye yie esan se 3p nkomo a ne wo edi ebeboa papa na ebeboa afoforo so ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 and then komo ye no edi every piwak natural I the 3p garlic mixture abedwa so no and ye hwe numbness de boni beka se titriti obi bini beka se titriti na broni aka se numbness adane no adane ade no na de se abro from nyine su atwi eno ano no medofo se numbness ya make ho asemi se ebi ye wa ha yase ade bia wo wiase etimi so wokon etimi so wabati etimi so won sadua no ene won sama no ene wabakọ ba bi ye de watch ebo no ukotodwe oto ase wanantu wonamro mu na esi fom no eho nyina etimi ye titriti usisi so de ebeka ne se egene ate se wo ye ho hwia enye yi ye woniema hodo bebre nyare wa hodo a se ebe ni padua ni mu a ede sansunsanso yi ebrewo medofo wanhwe a wunhu me bubo bi so akire wo enti se wo ho na se ni padua na cha se ye utitriti wonan wonsa wosisi woto ase wonsama no a epacho no wape ho adwuma ayentem no wape dro papa bi se 3p garlic mixture na wanom na atwa sa ha ne tontem amaw de edi kan se stroke ba wo so a wo benya stroke a esunsanso ne bi nie won sai anti bi se yetimi kurakura phone so yi se saa de ne start a won sama no ene wabakọ no ego
enti se phone ni kurawa ana cap kurawa ana brush kurawa ana bibi kurawa nsem a wonsa ne be wo so saa na adena jefre wonsem na atofom na wonsa na yetitriti obi so wonsa ne mu se wo totum de amaw ana wo bubu de amawa na otiem because wonsa ma no asensene wobi nso de ne nsa no aye no pepepepe wode so ade mu se ya na efemfem no wonti fa ne nsa nso ade obi de ne saka nso ohie mu se ya onti sensuo na ehye this wo hwie gu ne body anse wo hu se ensuo no ehye anase enye hye onya tenka bia wo atenka bia ni ho ne nerves na wo ne nsa no nyina na hoɔden no awu medofo se sane emeyi koso a ebeduru baabi no onsa na ebeda wo keke untumi mfa nye hwe enti na make am for 3p garlic mixture e de amount so obehu saa de we bia pressure etumi kofa de ba stroke nso tumi kofa de ba na stroke nso so bibenya stroke a na o pressure e kosoro edidi mu na edi stroke abrel de enti ne se wonsa na eye otitriti wo so ade ma wontie eye pepepepe twetwenwo wonsa na go na wontimi nso ade mu no eye moja na eni umu afrusa na yie edi se wan pedro papa bi se 3p garlic mixture anom na enyi wontiri mama entiri mu anaho na akoma ne pompi moja eni afrusa na yie a afa enko wiase no na edi stroke na ebrewo afa ebe kakra no onsa untumi maso wano untumi nkasa na afia kofa nsunsanso bone edi abrewo enti pressure yare bone a edi yare bebre ene frefre ebe nipadua no afa obi nso de enye pressure enye stroke no on de nipadua na nkasa no ayere titriti medofo se statise sa enye se fitia na yesa enkasa me de menya stroke enkasa menya pressure ena eye me sa ebetuma koba se pressure no ahyase stroke no ahyase enti nipadua no eye usa no wo bi de 90 afom a ase fom ewo ne nem na ne nem ayi se tofo o shempaboa a na ne nem ho hyehye no na etete na ye ne pepepepepepepe ase de nkase bi ena ewo wo ne nem no na ne ho ye basabasabasa ene obi ntumi nhye shoe because odene na hye shoe ne mu a na ntie ho kora ba ye ne den 3p garlic mixture no na enyi saha no emfiri ho wona ase ataatai wo don nsem mia na atom stroke betima ye osa pressure betumi aye osa 3p no na enyi saha no emfiri ho ye number ne efre doctor ne enu ni nkomo de me kan ebia ye onua bi wo sister bi ukunu udofo bi ye ni nkomo number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afa diabetes nso obinya bia etimi ema wunya sa problem no okon ebetimi agene wonsa ebetimi ayo titriti wonas betimi ataatai se na me di kaka no ti diabetes nso wanya bi na sa onipadua hyase yesa ene nenam sa na etie enti ntwema na nyansa ene wapadura no ena 3p so to diabetes ase 3p to pressure ase eti won no no enkoma sa tititi no ema onipaduam obi a wotena faako eche obi won mo tena se a wotena wa won sori ada eba sa wosore mpa na won naye wo ya na wosisi nso ye wo ya 3p no wotena se kakra no wosore na watrenti wumpom kakra na aboa afei obi nso wo hono mo a okoto efa ade e wo fam a waka wodre sisi na efa no waka ho mesrew hwe ne yie na wosisi na wo de efa ade no eji wutwi na emu ahoma na ebeti na ekofo asema brew wo pagya ade wo fam emu oduru a koto fa koto dwe no ekoto sei so what I said se bio okọ ye nkuro nkitwa no mu asede okọ sen hwiti mu so no se na usi koto so no sa na yesa okoto fa ade no ye fa yesisi nkoto fa ade emuji wutwi aya abeka dem afa na usisi na gene na akofa problem e dia brew ye de e ba ye ka che o se ye ma wanom 3p no ne ye che o ne ma hodo bi so obeye wo dada setremu a ebeboa wo tititi no ebi e hya se abeye wo a de ye wo nie ehwa na wo hyehyew ase ye de makobi asra wo no na wo ye basabasabasa
anadwo ntumi nna na honam nyina ye wo ja afi wapo ne wapo so wo ye adwuma kakra bi a na wabre na ho ye yiji se de bibi ne nam wontini mu no P3P garlic mixture no medefo ebeboa pa na ayi sansunsanso no afri wo so ene wotimi ye adwuma mpo na ye den na wontimi nye adwuma ye number ne ye 0248 92 8824 wota no nsa bebrebe nso a na wate so se be ya o nervous system no enkofa problem emrel problem be mu a e di stroke na enam wo ya brantie ababa wampo na ye den no onya stroke na wo dadem wo besu e be ya awre ho wo kuma se abowra kolena heba Dani heba Criske heba ubenya 3P garlic mixture ho fonko Albert Sam takrade eye AA Mensa koforidia eye Gabson Pharmacy mumuni Away Enterprise ewo wa baby a cathedral ne wona wafa kwadwo heba ewo Temale electromat ne nchen ho ena wode wani so ekire Temale nso a ofa kwadwo se mekan no benya bi wo ho afa wo Accra Okanshi Bora Kingswalk Kofsam ena Angel heba Little George ewo Tema Community 5 oko Ekus Pharmacy nso a Ashaman Health Alert Clinic nso ewo Madina oko a wo se wo pe 3P garlic mixture ebe yibi di amount edro di empene se obeto na wano na wono nko ade a obawu se Ghana ha ye wadro ene ye wadro number ne ye 0248 92 8824 3P garlic mixture nyambo adasene eno be say dishi ye no be sign edi enhia ye 3P garlic mixture ena yete omo enka no na enche bia ye de Aisha ebebrem wo be bisa me say Aisha oye hwan metro who Aisha is na emom mayenko Agbozo herbal clinic na ye ne omuso endi enkomo kakra bi asane asan abaye maame lariba ho biom na yatoa ye enkomo na ye bono eso se wo pe ba bia ye de ahahama ene sa yare no mo doctors a makosua de o ahahama edro na ye de treatment na eno ani Agbozo herbal clinic omutu yare wo bebre aseti through ewo ema ene mema ye nnemu hawo no fakoho na ombetu ase e de amawo yare ba omosan ehwe biom typhoid fever junsomu hawo enamu yare wa hodo sisi yare bema obema no entimi engina so entimi mbo adwuma yie fane nyina fako Agbozo herbal clinic kuma se omo ode chem so old insurance junction wa fre omo ewo 0553 417752 ena enkran so omo akwashiman fre omo ewo 0241750282 Yekopoza Travel and Tour Company Limited omo so eye bia wo pese wutu kwan wo pe domestic airline ticket anase international ticket kra na eno so omo ye ho adwuma wo pe ba bi akọ wenyesika nanso ba bia wo kọ no ho adwendwen e kire wo so a fa eko omo ho na omo mboawo na omo fa wo entu kwan yie omo okuma se Swami magazine Masaya Junction hwa ena ubehu omo ena omo san wo KJT first floor Morocco adeshiman ho ena ubehu omo numbers no eni 0205 215495 ena 0504 256360 Charistic Ventures enso eboa edi enro ayede ahahama ye herbs ya natural ya plants ya ena omo de aye enro a omo ton Zahara herbal product ubenya bi ewo dwaso ba bia wo kwa so pe Zahara for enro no ebi etu body weakness nyina ase ya nemu nsem oba ene be ma wontimi nya adwuma yi a eye how kopa bi na ennom wo pedodo etu dia na wa frɛ omo number 0246 3483 ena 34 ana 0248 569335 Dedal spices eboa ema weduane eye de nti wo ye choba operator hotels restaurant na mo pe spices aye natural na wo dia ye unuane ahodo nyina omo all purpose there ho omo stew omo jollof omo curry na omo nutmeg powder sizes ahodo bebre e wo dwaso kope bi na to na fa ye weduane o pedodo etu afre number 0531 105545 kaine hunu say Dedal spices and so Food and Drugs Authority
aje atum yɛkɔ traffic studios ɔmo na boa yɛn ɛma yɛ t-shirt a yɛdidi Akoma at 5 no yɛ fufu party t-shirt no mo a ɛna boa yɛ traffic studios ɔmo yɛ large format printing banners billboards labels o product bia na opɛ ho labels a kɔ traffic studios ɔmo bɛyɛ ama ɔmo yɛ UV direct printing t-shirts branding souvenirs 3D signage engraving ɛna branding ɛwɔ caps pen books cars ni nyinaa fakɔ traffic studios na omo enye ema omo Kumasi Aga Junction omo ben Iron Bet for dan wa na omo ewo frɛ omo ewo 0247 013 561 ana 0574 010 101 0574 010 101 na yɛmfa yɛ maame Aisha deɛ no ɛmfa embremo yɛsrɛ mo sɛ yɛ baby a wenya hole in heart atakakra wenya hole in heart na ne maame abesu akyerɛ yɛn moma yɛntie ne maame ne su ne kakra yɛ ba mo amaboa yɛn no na yɛde mudin atodwa na yɛde ho aseda edi ama mo yɛba sese ya etiefo mpamkyɛw me ba muhib ohia moa na mesrɛ mo sɛ obi bia otie wɔ afidie so ɛyɛ Kumasi ha Ghana ha ba bibia mpanimfo sɛ bia ahemfo manum brantie mesrɛ mo amwo pass mo na ohia moa bɛɛ 4 billion ne yɛde nakɔ ama o makɔ yɛ ne surgery na yɛhwɛ benkum hwɛ nifa ebi ni hɔ no na mso me koto srɛ me dwa to am sɛ mesrɛ mo hwɛ ne andi akwala na nkwansuo because sɛ yɛ 1-2 a wɔsɛ me ho me gye sɛ me de no wura ahye de no kɔ hospital no nyinaa yɛ cancer skasem me so so ayɛ sɛ me ho enye o papa so so a na dwuma yɛ den agu nti amasese na adwundwun ti me kyerɛ anadwo sɛ obɛmu nsuo saa ma de akye so ehunu nti mesrɛ mo mpamkyɛw atiefo pamkyɛw man penimfo bibia do obɛmu bia obɛti ma reho sɛ mesrɛ no akotodwe bufom pamkyɛw momboa me na akwala no ontimi entina wiase man mpado de aduro de me ba no onyaka yɛda ho no onya yɛ mam ne ho me no a kyerɛ me tete eba ne saa na nam so me pressure ekosoro nti eba saa me koya na me kwa akotena no ho saa kopim sɛ omudi oxygen na de ombɛyɛ na omudi ayɛ na kyerɛ onya ahoto a na yɛasen abafi ti mesrɛ mo pamkyɛw obi pia otie me bia kakra obia bombode ano mboa na akola na onya nkwa mesrɛ mo kakra me so ne wo kan yo enti ya maame Aisha ena odi de bisade abeto yanimu a ye boa edi apeska edi ama ye bai Muhib 7-year-old na wenya hole in heart no ye nuanu bi efi se ye di tudwa se ye pemmoa no maboa yen de bia mo amoboa yen ye dimudin eba nti enra ebepem sa brei nim se den ne doso na so de yetimi atroni efua Bilson sai Hayford Frimpong Blinks collection Aisha Mustafa Safia Isifu Faustina Asa McLean Emmanuel Makwe Colley Elizabeth Ama Kweglo Adelina Ama Linda Kurabi Ako Benbridge Enterprise Matthias Ashibe George Akori Zara Musa Akosia Amponsa Seth Teria Agbesi Anna Opoku Agnes Asantwa. If God says yes, who can say no? Ventures yeda say ena Hega Amadzi Unique Hajara Enterprise Kesua Esiama Josephine ena Bright Yausuka nyame enhyamo mo amutie ye enra na modemode ba ye na yetimi atro mudi enie nti wo so afei ena bia wo te saa piu yi kra na wo pese wo so oboa ye na akwanya wo ho de obenya abra ye bia ye ni beso ye beje ye mboa na ye bai ye ntimi nkoye no operation no ohia 4 billion Ghana cedis ene 400,000 Ghana cedis ena ohia number no eni 0530 507 849 0530 507 849 eno eni ye momo number no edin a o sendi a ebeba no eye James Agbolevo Akoma FM James Agbolevo Akoma FM number ni biem 0530 507 849 na yambwa ye bei
when ya hole in heart atakakra muhib na yemfa nkoye no operation no ewo India mo amudi bia bra yen fiti se ye sha se ye appeal ni nyame enhra mo na onye mo kese yen san bra studio na me ne me maame Lariba entoa ne nkomo no so na ne nkomo ne yera huhu mu saa ye nyamba ho na mani enti maame e nkomo no wo se de npa na opesa akoma mu nsamfo ye de boa wo de me pese mu boa me yale ye no ye se wo yare ne ye de yare me ti ene me yam oyem eba sa o me yesa na me hu afa de oni na yira untimi nkase be ora ho ana me ora ho na me hu nam nyina de eyam no me ene sunsumu on se sunsumu asam de wo kana wa bontensa obi njindi me kra kra me yem hyehye na me eba sa na me hu nam nyina hyehye na me hu nam nyina te se bia o me di mokosra na enye menopause nde bi o enye menopause sa me di me kana di me di me kwasofo ha na obin pa oba hu ne sofo na bin a na se gidifo mo ya de ade na bebia na wo kono san ko hobi gidifo me ni ka sika oh me di me ka mo sere mo no me kwagima hwe me si sunsum na asam de wontimi nka me kwa me si me kwa ye gima wo baby me o mo se mo mama nye aden sa no se me ene na me na also ko baby a na mo de prayer prayer me bola se o mo hu me se ya hu se me ba na mo se sa bola adi ato me kwa me si me nema kura amputo ho na mo kwa sa bola adi akuma aden ti a me nimo oh tina me se mo bua me ka se obi ba ka se ma bodam bodam there be obi a kasa se de bodam obi ba ka na de na mo se sa bola no me nim ti o ti ye me awo sunsum ene na me kan na oba no etu ho na mo me kunu me ba no kura ampo ono onim bibia owo ono susu yi dua jima na ya oye edua ben ya dua ya omodi bo yi no edua omodi ye den omodi bo to no omodi si dan o mani ye sen o me no oh me no me na ka itu ema mi enu ana baba ko ema mi no na baba ko no sha isi akura mpo ba ko no ko school me na kura no mo toto su agumo so me ni adi a mo di me ya me kase ya mo kase ma bottom me bottom o na some na enye mo ro oh mo di me ba ya sa die na eni na me kan mo di me tina se na mo pese mo di ye die mo ba ye na nyankopon kata soro onim se mi ni ubia na obuam afa die o mo ma bia mo fia mo ti me ye gima nyankopon se ye sa woyi fa ye gima no mboa on ka se fo yanko ko pesika into wo sha on person do ye sikedra na ai so mo ye sana mi ko asore ebam na o mo se we am o mo person o mo di me ba ye no o mo bata na agu o mo so afa dio o mo da no gu o mo so no o mo se me ya ba yifuo mi na me kukum o mo ma me no mie no o mo so ye ba yifuo ma mo ne kan e o mo se me ko no busiafo no me so mi papa busiafo mi nuafo nyina awuye mi ko no ono ankasa ne nuafo so wuye mfa se o mo busi o mo family no mo na nsisi ade me ni obi a obaka ma asam pote mame na ma asam ka me nya obi a obaka ma asam mame ka obaka se ya no kure roho ya me dino ya se me di roho papa oh me di roho papa bamsa me nim de o mo di me ya no mo asesa wura bebrebe o mo di agua na o mo se na o mo asesa wura bebrebe na o mo di gua na o mo se ayi ho Angola ho na o te bia mbekobia bia obekobia na sa mi kwota bibia o mo bobon mi kwota bon bibia o mo bobon mi kwota ha na ma afu anyina
shame say I know say ah mommy where then am mudi mommy where yes ah mommy ne breast ah sia me say me wu okura ka me pa me breast as we do me bro me ba me brepa na o man de oba na o ye penyi me say adie ne e film ku no bosi afo na efim mi ankasa me papa bosi afo won se titifu na o metimi ya ade bi na ekotia wo mi ntimi hu adokura poti me bre pa me bre na we bisa wo fiefo no so ahwe se bi o mo de wa ya bi fiefo no wana wa ho obi anni ho o mawu ko mo wa se kanye me asina ne o mawu you be a wo me pa cho so free him bi me fi tongo o bolga o ba du bolga sa na o ko ente so ne hwan na tikumase a ela mi kana yes ana na me ba oba no na se so ne neti o se membra no onye sika oba bua me ba enso one enkokura ba na bibia sei oba ye no ba no so bibia sei etie for ye ba wai ye ma me ni suma ye nyina ye ra ho wodem ha no se ye ba Akoma 87.9. Akoma 87.9. Akoma 87.9. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Mami, kafra wati. Kafra. On se bi o kwa sun na show so saya na ye pese usu na eyawo no emfiw mu. Bisa se won su na ehye mu saa na no so kra kofa e haw foforo e de bro. Na emuma enye se obeka anu adrewu wati. Na obi ka so oboa wo se opese o ma wadwuma nye a o ma uska kakra mfa nye adwuma ubetimi aye bi adwuma bi ubetimi aye di adwuma sisi akura yesa no minya ahwade a odi be ye adwuma papa bi afre se se ya wa show o se wusu na ye ne mobbo mi sisi a min kola kitu akura mpose obetimi apie ma adi atu form umwa ya ha na wako hospital na doctor afwa show say bia yare bi su ni ho a tete wo na me kwa o me se typhoid typhoid o me se
na woman me tisi shime sa me tisi shime nya okay when you boa for one basket ntimi pegya say nsani ntimi pegya yare wo ni pedue mu ankasa ye kasa ewu na ma me kura me ni atata papa bi ye friend na na yawo o si oye gold adwuma wasam na kana koma papa nti na na yawo oye gold dealer o si ye maami ye mboa bia ye maami hia bia no ye wi a ye mfre no na omboa ye maami nti na na yawo nyame ehia we bia wo de ye mfa ntudwa but o say oye gold dealer na ye wi a ye maami ye mfre o se hospital o say whatever help bia obetimi e dia boa maami no wan basa obepesika mboa but o se hunhum niama etete no na ye mboa no na asofo ntu de ye de aye no no entu enfri ne so wesu ama ye yan wo studio ha nyina akra obia ewra ho eye nsu bie nwate ewia ye behwe na ye ne nana ya wakasa na hospital kra na ye do be ko na doctor fo ahwewa na doctor fo na hwew why you enti eden asem na obeka twa to hwe se na wesu ama ye nyina yesu bi eden na obeka twa to na dia dia mbache to se kana nyina ya se nyina omumbua me na omunyi me ha no firimo so omunyi ha no firimo na me hu ntom o so ha na ye hunhum mo ha me anga sa me nim unim we me so da na also so ne oh na oba na one ne tise se ya no we me ba no ono so yale eketua no de wote ne nchen wo eyi Angola ho no ono oyale ono so yare oba no de owo ye na be ma no so mane ye mienu ko foro krom ne de ote oforo krom no ono ya oba anti nyo no ne nchen na wote be ma ne nchen be ma de so onya wa yakayaka de o show onya bidia o ma obidi na oba no nso oba no so onya bidia o ma onya bidia anti o ma mienu ne de o mo ntete ho na abonten so fo no mu hu ano mo ye o kai wotete me sa abonten so fo na etete de ba ye ne se me de me kan da o mo ba ye me sa de na na mo hu nam nyina si shime na te se me dwane nko he mi dwane nam kasa basa mi kasa oh nti ye hunhum mu ade nti etore bia na ye o se dwane kra no o tola bi wa no yesa no ba kase ya bom pa ha de ama o mo yesa no mo ye group no mo sisa wura ehihye na no onko na wo hu ana so obi oban wo so physical enyese da oh de me kana eni kra man ne okra nyina o mo di ye sunsun eni de physical mitimitina ha se ya enyese bia da na we hu na ma hu o mo yesa de ne yua me hu nam hihye o ti wo sa tu hu na ha se o ba ka se eja o ho aye hihye na me hu tete me hu yira na me nim bia me enti no na me ka no me se obi afre yen se opese oboa wo de be hospital ne honhom de nyina o se ye wi aye mfre enti no kaka o kasa obeka twa to we hu na ye gya wo kwan watena ni mu ho atwen ye pon program na ye nyina yakọ papa no na ya go deal na opese oboa wo no na ye nkọhwehwe no na omboa wo why enti wo kasa obeka twa to me kasa amba John Trese papa ne nyankopon kira no na ya ni nyankopon bia la opa bia awasa so we so nyankopon fa man omo tie me nyina ha mi do bia ase mi do bia ase se omo ti mi bua me na me ha we efrim so a mi ni hwe ya me di ba ma omo na nyankopon ya okata so ro na me di ba da omo ase okay mama tina say I'm sorry answer on ba be ka time on be ka say sorry yenko quick credit na ye ni omo enkodidwa quick credit enne o masesa omo din ye from bills micro credit omo aye adwuma 50 years ni na enne o masesa omo din aye omo din no bills micro credit na emom dwumadi omo didie omo ensesa no eye no a na omo gusu a omo ye omoma bosia ententem hariso na odi aye wadwuma a opese woye bia ehu nhia se obetususu ewo mo ho ehu nhia se obeye savings anase current account bia ewo mo ho eno ane se obekọ
na waka cho say bills microcredit me pese o ma me bosia na me de ye me adwuma omo ba bia omo se mama o no mama o ska ema o dia ye we adwuma bia wo pese wo ye bia enche bia ye in house panel members no ebetina se na me de Peggy na be sha se che say ono sa nkobo we onimu papa baby o free ninti no onimu na baba be chiremu ye Peggy mpacha ye na betina se ntem so mame na mimbisa e de pa na ye mami wa hwa wa abusuafo bi wodere ye mami na ne wodi medru suru ho mampo oyasamo ansa na Peggy beba na mayenko power specialist herbal hospital na ehonso koji apotie hepatitis B herbal award of the year 2022 ye maami na enya ye nti koho na ontu yare wanyina sema hepatitis A B C D and E wa hrawa aye kese wanya sciatica na wo kasa emu abubu wanya ulcer na kompa ko power specialist herbal hospital kuma se omo ofeya se bosom twekwan no so wa Jasbro filling station na ehonso se ye fra omo aya junction koho na omuntu ase emfa emmaw kwabenya pokwase ACP main road ubehu omo ewo ho ewo nkran takrade anaji estate omo nso ebe anaji MA primary school no omunura food and drugs authority aja atumu eye edroya herbal malamix na herbatin herbal mixture jirigaji herbal mixture cough care herbal mixture na edroya herbal tonic pharmacy chemical na licensed herbal shops nyina ubenya omunure bi ato ewo ho yenko dank herbal complex limited na enkotu won yare watitiu enam yare wade eno ane dank herbal dank herbal complex kope omunu pani bi enom anase koho na omonsa yare syphilis ni gonorrhea ne de keka ho nyina fakwa dank herbal complex ho omo opechi number 2 omo ben city life hybrid school for omo number 0266 593330 and 0244017556 eho and obegu hu dank herbal complex limited na omuntu yarewa asinyina emfa emount. Hello, good afternoon. Good afternoon. Doctor Bacho ho ye de Yo adom ho ye pa na mo so Yesu adom yenso ye ho ye papa doctor o de o hwe yarewa ahodo mu pa na ye maami ni nsem a okay typhoid no na ye nana se ye yare fufuo bi na tete ye maami pa nsem na o ka nsem o typhoid tete na ya na ne honam hyehye no na ne ti ye ne ya ne de keka ho nti wadaro ma typhoid no bi nya bia aye den sa na ye kɔ no so woni nipadua mu typhoid de so bi bia ene bia onse the part bi fever okay ana the part bi nso ye fun yare nti ene fe ne typhoid fever nti obi ne bia ebetimi akɔ fever ka fever ye ahohye ebia o aye se awode no eti pa na ne mu aye nwono ontumi ndi saa eniema no fever na yi be tumi so obi abowa ana ebetimi so ma ne wibe mu asese ma na pot so aye ne ya afi eno dan chen so esa so ne pata e ma oye fuwe because typhoid bo ano o mo tena ye nsuno no mu eni se o nsuno so let mama oye mu etutu pa let mama ni pa no so afi ana se ni ye mo ti ana ni ye mo hwie afi so let mama rasis bi ya to me di se rose spot et si ni pa kro no the chest especially the chest mo se rasis bi so to ni pa kokwa we te sisi yo ko bi ana tuntun so ana sisi no no aye shen kakra eno so let my ni pa ne sa eno ti sa ni ma na ma bi hu so bi nya typhoid de ma ni kai bi e bit my typhoid but the typhoid nko as na ni pata okay e bit mi so aye yare foforo nti asa na o bit ma confirm say typhoid no na e wo so aye test ama test the thing say typhoid ana aye na pa ana yare foforo na aye okay yo ye da sepa na ye pese ye nya typhoid no eho se ne obi nya bia ye no na ye de tutu ye maami nsem a wokai hu se ye bia ana se bibi foforo na eye ne nti Dr. Dang ye da sepa pa nyame enshaw se wonso wo de side education we abefemu e de amaye yo let's go that da se Peggy ene de me se nkomo de me sha se free ho because we bia ye maami free utwam ana se o sign wachi wo sa kwan no so me twam be
2 hours. 2 hours. Now what dia ko bibia wo free. Okay. Enti wo de enka the spiritual side no free what side ne de e common wo ho. Oh yeah, that's so koso. Okay. Even though Ghana aban abra say nya isa de no. Say akra yare Oh ye mami asem no areho. But mimi obi a me de mra ye adwuma pa. Wabesu de na asem emmobo. But say kamen ko anka mu jai mame a from nipa o initiate attack no. Kosi nia woje akwada no a omukum na wo se echi omunyina do omugum. Aunty bi o kanyina wo se ese asram. Moko pa asram aduro. But mo antu anamo sa mo de akwada na ekọ hospital. Bisa obi a onim autistic mu ye na won kan chew. Unwo akwala no one day na hunu sa akwala no autistic child da. Onyini na eba. Onyini no. Na signs ni symptoms no da na di obi kura timi di 1 year ase no hu so oba na autistic. Because obi ba kasa ntem obi ba nkasa ntem obi ba wi antem obi ba nwi antem obi ba sorry gina ntem akola bia ne de wi a na immune system ye de esitie man try some de call hospital baby me di no ya wo se obi a ya wo tongo kronim na watena wa nyini na wonim se tete no essence na anibie masa na education won ye nya wo akola no nya 6 months 8 months ko na sa anti bi wonti mingi ka no ho a yesu se sa akoda no wa ma tena se sa akoda no onya papa ena ha ma santi memo amoka no oye nsuo ba what I say yesu ka no oye chichirigu na sa oye chichirigu sana fafrafo ka no na sa oye moti wa ma tena se nti e ho no omokoye amamre bi na omagya no uja no kwan sesen ehin fa no wo kora wo kwa koja no kwan you free buy no ehin fa baby no free buy ti Ghana ba yem rasa sa de ni nyina e wo se ye jai na so obi a wo watena wonom awo like enyini wo aware e na wo ba tu bata ba krom hanom enti se sa de na ya akwada na aden na wo se wo je penie na wo de akwada no kosi enkoja no kwan me pa cho se minim se sebio northern side ho no ayana mema authority no ye huge pa enti se mema ne ka so mo ye bibia ayana ema ne hyeda eni ano kese enye sa no ne ba no o educated enye woni sremni na wo ye oni akani na wo ye aden na wo sa akoda ne papa no so makwan no maami you know better nti wonu ana shooting wo say ye hunhu mu na ha ne dia ene me ka che say innocent blood na wo share ene ye ne sa because what na ho no wonim say sa na ye nkofo no mote ebinom. Oh, that's so koso. I'm coming from there. No, the obi at the bar me the beshiano. Sande koso. What I say? Na ya wo akwada anti me am person me hypocrite. Okay. Me busum kwa mo ya meka cham say dem we ma anya ade. Na wonnim say ade e ya ade e koso. Na wo na yare a first in your hospital. Wo de na kokwa so 4 years akola no e yare na ye no. Na nya say wo ye motia. So what Japan atena say almost 12 hours. Ade na ko ana wo de ne koso ye koye hwehwemu ne hu se we yare na ye no we obatena se be no kwa me so me mbese me gisa ade na atum se ade na wo se wo di kan de ne ko me ye ko ye hwehwemu ansa nipa no de ade no de ye hwehwemu de ade no de ye hwehwemu o se ye de ni rade mo ehu ni biem hu ni biem anti bi si ebu no kom si e ma ne poison se ye ne den wo be hua ne se ye wie ne ye kwakwakosi akwala no se wo nye hatate na wo tirimu nya dene na se bi wo wi nipa nam da sa de we wo nye na wa obi a watena wa migrate bakuma se wonim se ayade a ekoso ye kire wo se fa ne ko na wa Japan ye do na teche akwam ya kokuna to atwe na wie o nsunsun so e ba so enti no na ye ne sana na media sana me hu no okay sana media me hu no because o see before say ade besi na enya ne sa eye after say omukokum akola ne wie ye no e na afre sensusu anso we nyina eba no sempo yare bi na ha no sempo ono ankasa na busuem na se ne kuna busuem na honhum bi wo na etete ne dia media me susu say innocent blood na oyare han because you know better than oba no okay you know better than oba no remember queen ho na queen so mfa ne dia kakra Queen Diana also obi kasa utimi hwe ni pakro na o penetrate ni mu no say we dia ma mi ken honhom bi na tete no ana say ono ani nyama bi na wakoye ka cho ho ye de na me ado okay o ma me ne kasa mu say wo hwe ne pa
e de na utimi perceive free ma me ne nkomo ni mu tiefo okay e mo mu nyina kwa abada o mase se de bi o ne o masoma ye ne nyire bom sua de asama maame no eye nyame animu ni akoye se notness no o mo niema bebre on se first akola wo 12 years kwa ne de na ma ware na sabi ade o hu bi da ye de akopiepia no na waye basa ebi ne saa niema we ya akafo kra no ebi mo ye yeah so say akwala no enye papa na oye motia wo ni na wo kan wo ni motia kasa motia kra bia wo hu physical wo bedwane ba watumi abo obi ba so oye motia no no so age pene ena wa ma ye ja akwala ne kwan say de menua pegi kano ye ne dan ni ja ne kwan wutimi pehu ni so moja konkro de wuhye egu fom a ano yi die no eden ya ne ama ye nyankopon aye ketwa so ya ma ye nyankopon aye ketwa ese eniema nkopese ye yankase hyehye mra bi ama ye ho ebi te say yes wudware a otonma ama me bewu ya hyehye niema bi a emfa kwam ene ye die no so na wankasa nipa dasani wutimu se obi emoti ada na nkoja ni ntuwuram na emom ku ni free ho wabo nipa da okay na wodon sesi wo atumi yi obi nkwa afiri ho on esunsun so so believe say no na ye maami sa ebetimi ayi 100% okay on say yesro de nuro ho niema bebre wo enti sa akola no hwenye no wankɔhwɛ hospital wankɔhwehwe wutie nipa no santi bi wo yi me so maame nyani hwɛ na chinko a timamu mu ni kom no ɔmɛhwɛ ye ka ne sɛn nanim na wagya me sekwen ɛne mabu maame kom ubo wanso ɔdae ya na okoto furu daka wagya makwe abekum maame sɛ bi na maame na tena se ame ye de aye no sɛ wo banyin sɛ bosome nkuna kwantu na wotumi aye nhwe ha age ukrom niema adi eniema bebre ya cake for now primitive ideas okay niema bebre na yenim so na wotumi idea chire ama sabi akwala yenyi se bosome nkuna wo no se ye wo ne sekan se ma na duro num ye no ye moti a ede nyamenim se moti anye ko wo kwan anko bepam moti ase enko ne hokọ ha adenti na mo yesa dini wura dem so obobeba na akola na wu on say nipa na o yesa de ne so tie ma america sa onu su wi me hona na madwene hu say akola ni moja na aka egu fom no e na sorry waka ye adwuma because oye nipa oye very innocent onye hwi wo hunu kasa onye hwi watimi akotena se ama ye de na wura dem de na bro say ye ja moja ne fine body no kra we hu no o se we ye ba wu no na me ka se wuja ne fine bebre ko jeje bi tu nsuo mo se wa ya adwene ba o ye say but ye hwe akwasi biro ni okay wo sa ba no akwa wa obawo no sika wo bedi wo mu bunyame abode special needs children abrofu bunyame abode wo na ne na mienu ko ni ho no abe artificial legs ama no yetimi hwe nipa na na do ba ko mu ye na nsansin mienu o timi anya kunu enyem a wo twi ne to ase we nan ka ho wo nyem a wo bewo adan na yenko ade eduru ye so a ye kire nyame de yetumi ye okay ha enche bia mo bete papa J so enka na ye fa ye numbers no entudwa 0243114497 0243114497 and 03224988035 na yenimo so endi enkomo na yenhwe mo so madwen kire e wo ye maami ye odina asem be se ye honhom nko a ana se moja innocent blood na oboa e ma ye kohwe gu ye no e na etete ye maami papa J wo so eden na okafa asem hu anti bi maami no am se o kasa na mitie bebi kakra na ehia me kakra ye enkwara ni bi wo ho a ye wo mo a yesi we oyensuba yesi we oyesei obi wo ho a o se maami ne kasa no se omodi akra ne koye no omode ne baaye no
na mark bi ababeda akora ne kon ho a omode ne kona ente sa won say mpempi ni obi wo ho owo a ana omfa ne ba emma obi a ana obi wo ha onte ase obi wo ho owo na wo ba behwe wo ba na so ba behwe na wo beba bie o say akora na da omo kom se o kire ne ho na wo kom be say wo be so ne ba ni mu ohun say wo ba pe o say akora na da enye sa na tie yo nipa bi wo ho no mo a omo sa de no wo mo ho so obehwe wo ba okwa otimi gya yade ma akoda no enti yes enyo bia na yade akoda gya no minima me bia satani yesusu a se obi wo foforo na se oba ukuta oba na so sore de ni radem ebusa ma me so adan a o se sa ma me we otwam kope oba no soro timi ka no esi bi asram etimi de yam obi wo twam dan achi kura na oni mo te akore su keke kura mpo na yes wato abre no in time so wa enyo bia ne makwa ma na hwa akora no enyo bia na de ye ba ma no se jimi ba na hwa ne ma me ye wo mo de emma bebre ama nipa mo de beyi ashen kora ni mu bebre sen kora no sani ma no ho enti eho no ma me ne kasa no ene me hu se de ma me ne ka de betimi abase ye no kre so akora no okọ ne kon ye kama afọ ba ya so bibia wọ ne kon afi de ne kon no chia na ye de chia so nyama no ekoso ho no te betimi abase akwari okay oye normal bibia nka no but baby a o mo de ne call ye no ene ko say bibia o se so fo no ka che ne se akwari hwenye no mamu mfa ne nko be ye Africans obi a wo ba 1 year onante ye o da akwari be nan asani no sa akwari be nan te kwa no e de gu ne to no pofo anti bia fa akwari ampa no onante ampa onante enkora be bro maka fom nya o be nan te obi wa 1 year 1.5 year we go 2 years after no so onante na so buzafo nya botre ye pressure you ye be chisa ni ye tua no ni de bi sano ni de bi sano ni atwetwe no afra akwa no time also de be sore kwa be sore na ya twetwe na mane no mpemu nyina ayemre okay so enti o say ye nya botre ni study ni ma bia ansa ni betu anamon bia ye dem yetu o say edidimu didi ma akwa no owei wewu wahwe ne nkwa what you say enti kwa ni bi ho enye nnu no ndo ka wo bi wa just some massage bi keke ama e bia physio kakra bi e bi na bo ma akwa na ye de expert yen for ma expert o yen fa nko hospital debi ni de koma dusini wakotete haba ebi ya de all right ebi mo so ma frefra ni de sha kware sa fina akofa problem kese pa e de abra kora ye be san to ankomo no so na ye ma ye nuanom no mo hwe ye no enso opportunity na omo enfra ye 0243 114497 hello good afternoon good afternoon yo me pa chodi ni baby akasa fi me ka fa fi de ma so ko fi yo me pa chaw ma ne so kakra bi ma ye wai yo fa mi ko fi ka fa fi de ma so yo ko fi pa chaw yeti o me se on se yenya obi a o fi obebo ama me nya me sure me de na mo message o mo fani ko hospital so no compensate tapo ni ni ko tapo bi su be nya ko so sa ni na o ye me pa chaw you ye da sinya me sure hello good afternoon 0243 114497 hello good afternoon hello good afternoon me ba cho uti o TV so ma o TV volume ne nko form hello good afternoon yo me pa cho udi ni baby a ka sefi hello good afternoon yo me pa cho udi ni baby a ka sefi o hwe ye o TV so ana ma volume na ko form yo pa te fa boate okay hello me pa cho ye ti o wache ya mo aya mo hwe TV a mo frɛ na ya mo ma mo TV volume ne enko form Christ na mo tie mo ho TV no so ntia na e delay hello good afternoon 0243 114497 hello good afternoon yo me pa cho udi ni baby a ka sefi show me the ama ka sefi kono ama pa cho yeti o pa cho call for the city yes hard okay we can say obi no say after bodon bisa it means it's time for it exercise hard oh okay me da se pa ye be ko hospital hello good afternoon
Afternoon, madam. Yo. Mbako me friendship tamale. Yo, me pacho yeti yo. Mbako. Mami na okay no, me yeti have rasta. Okay. Ni mami tu ho. Ntama okani nyina no, e no kore. In the deal omo pado sen. Aha. Nti okani na no me ne mobo. E da ha na me da ko ni nyanna. Kafra. E sita ha. Oh. Ni pado sen. Ni sita me ni mami wu ye, the final thing am senior to the ni bi ni. Ni papa yan kremi, ni papa no me ye. But my grandfather that is no say or no call ye. My grandfather say or no, this will be ye. Me to call ye, nearby, and I'm a bomb to say, I don't see. No, they are my final singer. Oh, you see, your woman side, meaning person to okay, and I'm like, let me raho. You the Okano. Since you live here. Yare crowd different, but Daniel man or Cassa, a day ampa. Okay. Which you may be about those matters. Me pacho yo, me dance your people so much. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, pacho dini baby ao kasefi. Pacho from me basket me kasefi kaswa. Me pacho yeti yo. Pacho kakra me tinya kan say maame no wanya de wi sana so pem nipa oni ho asem na oka ho asem tere na kwan afa so me de enshenya me ani monyam but yesra mo wa mo abi amofa mo an na enshenya me ani monyam me pacho yo ye da se wentimi engina so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, pacho udi ni baby ao kasefi. Pacho, me de Esther, me kasefi tawo. Pacho kasefi Esther. Ensawam yo, Esther yeti yo. Me na yo wanya de kra me ho. Akwa kege mutimi de assemble e sha akwa ma mutimi kokum no. Na unsi se after that me be very sick and less support. Me na hu papa. On sakra le moano obi na sisi so me de bi ngwe no marriage e fa ho e bi free keke me dance. Yes, you da se Esther Ohima Esther. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, pacho udi ni baby ao kasefi. Pacho so me Janet me kasefi Accra. Janet Accra, pacho yeti yo. Pacho e wo mo say dadie ma me ni ye ni. But you say it is what send you. Me and yet to say no ni dia ba no. Me me fa ni say ma ni teni na wo ni dia na wo ye de. Oh yeah. Okay. Since my child young fan channel. Na we ya kan ni aba ne ho so ni say next time the about na dia na say me baby koko. Se bi sa ba bi mu a. Since pacho mo ya mu ano. Na wo nya ho so na say de okasa na e mobo. Pacho you. Yes, you da se papa. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pacho dini baby ao kasefi. Me kasefi takwa. Yo, pacho yete udi nai. Within eku am kasefi takwa. Eku am pacho yete o. Within takwa. Yo, eku yete o. Me pacho mama na apolo ko me kunu no, on na ifisha so no ye ni ta no. Okay. Mama na ifisha jo apolo do kunu no. Ekwa takwa otie ye wo TV no so. Aha. Hello, good afternoon. What fey? What fey? No. So, asujega wade. En ka osusun wofa. We dey Nigeria na for kwata museum we go siri. Da wo ye there. Wofa me wo ye papa na so e. Oh, I don't know why Bob Love from here. Mamesia, Official Book, I will make a ben, that will finish. If you can tell us how good you feel like, now, what was it? Wafa. And I am here with you. May I never say no, but when you are no bush in the control. So there was a kind of myself, and a queer. So, I remember in the Bible, they did many years, a man of Bravo, oh. Tawo da wale ka da su sai mai waliya sai biya ne di baninya
no more than no more from Wadi. Other, and we say, no, Munya, what would you do now? Okay. Now, so for one number, that's it, a more group. About no more, that's Obama, and the I know the Casaqua, the dream. Hello, good afternoon. Hey, time to add your media, yeah, some more. I just so come out. This is my phone. What am I yeah, that's that's what is my phone now. Hello, good afternoon. Afternoon. You, me pacho dini baby au kasefi. Me pacho ya vile ukasafiri dema. Huseni dema pacho yetio. But. Me pacho mama na sababu mmoja ni dakrama ya waki. Okay. Kwa sababu wakana ano dinise dia papa na uwe bana oho, mama na uwe bana oho. Omo biye ntuma nye pro na mbu wono aye nano. Ana afela batu. Wahu. Ente bedi mpase nipa mi no uwe bana muda mo so asanje ni mo akola na wono mo na mbu wono aye nano. Akola na nano mo nya bibi hano. Nke bedi se kwa se ni se fo. Because some of the some Amroka over beer number Yapoya, Yabusau. Yabusau and Sana, Yaye. Let me be a Brauna, said the woman ban womb preso. Yabusa, a woman ban preso, saying away. What's Anne? Papa no so by young wings and Sana Yaye. Yes, I pay Nadia Bramuna, who by me, calling me more, Apollo. You mean Yawe. Pika bedi se papa na wu ba no baka se media me sanka ho fa para no ko wa mu nti me srem wada in what me no bi di su ba sa mu ne ngi na mu se ne se ma bo no me da ma se ne mu kire mo yes you da se papa. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo mpacho dini baby au kasefi. I'm the woman Aunty Maggie. Aunty Maggie mpacho ho ye. Ami adu mo. Ye de nyamiase. Ya de tell say. Aha. Mini ana to wono. Aha. Menopause wom. Menopause wom. Typhoid wom. Okay. Enna. Ade ba ko so me sa astra man bia me wa yes me se. Me ba no. So be tira pai. Ana na wo ma no ya die. Me wonam ne mfofo so bola ne no ma no me guru so. Na wo ko hwe na woni ko no. Okay. Oh. Ana ni na to no bi ni awo wo. Me pa wona ma bon tin. Ana nse ta bola ni ade guru so. E be na typhoid na ye. Enye no. Typhoid na yawa esi bi wa ka na tie. O so doctor ne kwa say e ma yefu ya, e ma yitie ya, e ma ahwase. Ni na so ba wa complain wo. Enti ma da ma, so ni so bi so do anu dia. Mo fa ne mo ko hospital. Patro. Ai, typhoid doctor. Ai, tagi bedi anim ni ed na ko hospital. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pacha Aiko. Ya ena. Me pa oto me so mwaye kakra bi na akola na ye se o ho ni hat no. Aha. Me perform me de betu bia me tu ho na mo. Me pacho you. Me pa oto ya me share program bi Bayna TV. Na papa bi aya obaso doctor ni bi ofin hospital anywhere Nyame. Okay. The hospital is wholly heartbeat homeopathic clinic. Okay. Enti man pacho hold on. Yani producer and kasa off air and cut en feline so why. Now ni producer and kasa off air na
on your direction no. Yo, na mo ko check na ano no India hold on. Okay. Any we dey na me fa last caller. Hello, good afternoon. Me ho ya papa pacho also e udin. Oh, pacho family Samuel. Ya Samuel, what ka say fi hin? Ya ka say because your friends in continency side. Continency yo, pacho yetio. Pacho na mishwa mo de moye. Biara mi se me jo live kwa ma yedi nkomo san so nkomo ne me de. Nkomo ne yede. Uya ya na bilawai. Amati asipa. Pacho yo. Na de ha gini se ma me na se mo de ya mi se nkan ko ya. Na so be ndai asiewi. Asiewi. Nti ya na ti osofo ibe amajo ne me ya jam obi ho bianka nko se de ya o so o nim susu me me pacho yo. Yo. Yeah, but say yeah, for commercial breaking, you will feed your name free. Yeah, but say ya. Aji kojo so me mujina ho kakransa me to ase me sire mu asa wa ya bi na ekiki me emu ya me ya asiatica any bone fracture no ye duru power specialist herbal hospital Dr. Kosio Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hwe me won entem kura one ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B stroke diabetes akomamu yare ahoro typhoid awo dusomu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abafin fidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no account Dr. Kosio Dua ya obatampa nanum bo nso nyade ne kura Accra o kwabenya ACP road wo si power bus stop wo ho a Kumase o fayiase woni Josbro filling station de hwe num ena takura de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31 Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis B ayaresa fi ankasa mo so we finchi na ma wazaye I am a beef nkom beef no apentina na pafo o tem na we yini tri tam na fresh fish in pa the mo fridge e put and seafood so pa na mo pa I don't get what put e be go and seafood wo ko so wo pa no wa na wo ku ma ya fridge o e tobo do store wo put us ya fresh go MJ seafood direct from the sea and no papa na no see it papa na na hwehwe you the red fish suffer I see the grouper restaurant food na I want to watch the fresh lobster shrimp octopus and squid and get seafood wa abenye bi and get seafood ya wa kra to say papa ya na chi wa akona so kola pass free pa you get something that way delivery 2246 30 20 43 and get seafood so branches of Kumasi and Sunyani so one sisi no ba direct 2246 30 20 43 and get seafood and I'm fresh I have a compassion now. Me so de wo hu se mabepia aja se mebe kan nemu yare ho nemu yare no kan ya na ya me de ni ben na o mo problem say ya o be suggest san ko mun ko hu no wa mo forma se mo ko so no minim se ho ye di kuro enyinam so ende o nso mo so and this was still in a juma academy say come na me de beto juma and to enter juma and me say I don't forget e na fit no kwa pon ya me say kan no kwe enu echi ya enu 2 weeks na I say nko ho no man san be ba wa be ka de fitani na ye no enti oba no e de ka ne ko hwe fom no ho am na de ne ko hospital fitani ne ba ho e be fa no ko hospital mo ana mo ko yi ne de ba fie discharge ni ade yina mo ana masugusu a mo tie yen e wo Akoma 87.9 FM eye Akoma mu nsam dwumadie no ya sign aba studio biom minim se production me afa calls be 3b e bia no be person sign free biom a enti house na say yembra studio na yen sign ending commodity a and it's me engine so 0243114497 0322498035 ena papa je ye ken say ade no enye sabio baby nkwa no me no ya kan memo ese kro mo ye pa yo yes obi abaso hello good afternoon hello madam good afternoon pacho dini baby aka sefi pacho you me efia me ka sefi sokoban efia sokoban pacho ye tie
Me ba che ma me ba na se me ka bi kakra. Me ba che ka bi. Oh, me free enough. Okay. Na san kwala ni bi ni. Na omo ta se omo ye nsu gba, omo ya moti, omo ye nipa. Na ebi ni wo kra no, omo wo lack, omo ti ni bi lack, ebi ni wo nso, omo ti ni di, ebi a obi ti ni akuma ni na se yale ana se bi se. Oh, na wo ha ma no. Nke esa na omo so omo ko ja no kwan. Na se be esi ja omo kwan, ahome. Ahome ti. It is a wood new answer, and I bad out, and I saw the bad car. You are about time, you may with you. A bit, and no more for sign panina. They say, I and calamity, and see, or the need to wear them. Now I lock it down, do a crack to be my yaw, this shit, over to say, oh, said, yeah, she, Nanchibia, Nancy, be safe. Nti wo obata ne yema nti obunu sa na nti ebi wo ya na esi nipa na wo ye sa se mbo na esi akola ni no 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 ko eti ni kan pa kru na le wo nti ta na mo bi ko fo be bere nti obu akola ni se ku na omo afa kuku na omo bi akola ndi ese no omo akosie ni we ebi ani na chese ebi a ya wani na me efia ba sa kwan no so we si akola no wo no na ye si akodia no kwan ana no nti na wo dem no na toilet ne dwon so gudam ho no na bia no enti o wa bunu dia no mo de ba akola tutu ani kunu wow dia enti ebi so no mo mbo no mo akotutu edua bi hini no mo se o ye sa ni pe ni bia ye ma no ye no ma no ma o mo be pia ba no wewu yedase omen so be che senya ye nua baba ko a o kire ye mu na so de abeto so de amaye pa yedase. Hello, good afternoon. Good afternoon, woman. Me pa cho udin ni baby akasa fi ofa kwata ni ma so wa santimampon ku fi ase no da ko owo me nyakupa ando me ho ye pa ni ja bo no aduma ku bi aboko owo me awie de ya tinfem papa bi ma mi de kura mi gira fuzu kura me hu kura jiri me ebe jiriu owo me ensem ko so Ghana ha se ya eyesu ase a ye kwa ye hu bibia o enti se die ma mi dia bedam o kasa kura me wura hu bebrede enti Akoma FM owo me o be mo dwuman ye tie ya che ni dige se ni tie bia no mo wa konya bia bebo ma mi se ma mi enya ahoto owo me ni kodie uba kufiase adana abrebrago atoloso aseye batani kufiase ene rade di ase ba kwa kan fi o me fa kata fi bi so shop papa yo ene man happy birthday yo o me wa de so papa ni na ko program mo na be go ma mo kwani ahode pa so le so so ma me fi alo pa me da so o me yo nyame nka so hello, good afternoon. Thank you mama me ba cho din baby akasa fi Manso atwede pacho ye ti me se ba ko ti mama me da fo yi o re be ho eya papa anu de madagoma so afumu so nfumu ye fremu a susu na kuko mu wano yo mwana ye da na yare de ma tu yare na kan so ye ka ube su ye nyina ye su wodem ha ye da se ya be bia mwana yo amen. Hello 0243114497 and your calls near beer the amamu papa 03224980335 na ye hwese mienu beba be twato a na yaba studio na ye ne Queen abewie. Hello, good afternoon. Okay. Pacho dini baby akasa fi good Queen maybe Kotoku task force. Task force. Okay. Me ebi me pay. You make us be hot we do. Okay. It is from woman task force. Yeah, man task force do you never call hospital. You no pay task force. Hello, good afternoon. Yes, member studio. Queen.
boko de ye de nyame ase yo na yaka bia wie enne obi wo a omunnim se yare bi wo ho special needs children no obehu ne ba na bi o se ne kon gina so yie ena ne nsa ne nye sei o se we de wa ambassador na yekodwa ne kwan special needs children wo ho pa a obetim de nako se wa akra so hye na me gidi se obu amu ade bi ani wa eye wotan all right efri wo ho ena aba nyame na obesere no so fa ho de mu oden pa nto abofra ne so na secondly wakọ hospital ama ya sha akwala na akwala me ho akwala bi a ye wo na wo nante no otesa but ene na no den oso guso odidi watam kura be yo nwanwa o ma mi etumi aye na drama wa ye kama me no kase wa wutu okay Abigail na no ya okaso odidi watam anka se sa akwala ni aka ne na ato ho twene na asere watie gina okay etime sra wofo yesu suma ya sumnya ye de obu ho a wode yesi papa bi wa ha na papa bi wo sei baby obi be bia no dreamika afi kwa na wo wesen ade okay abatan yesu suma ya sumnya ye de na bibi sa ato yen a yesu suntie no yesu be na be sra so oba ewodo de ye hurubi a ye kanko an ye de boye bra ye hweye na ye nya ni da ho ma ye ho pa no obi so ka asema yentu ye bonwene nkwa akire ansa na yetu anamo fi so obi betimi atu amo akohwe amna bi mkora akogu na asa okay yo yeda sepa Queen Sabi Debra ena moteni kan Papa J Aunty B ya ka se wo adwuru wo because who said send your okay your special schools what you say your school for the deaf school for the blind ejene so wo ba no situation bi mu a men fani nkwankwache yawo mi send your mo che say nkwa say you said the cool one why na mama be chire mu chire o say say na pegi kan na mama yi so abeka to so you said the cool one but abra any school so on ma e hwe san nkwa we mu nyina etete wo mo the last time we said video bi na autism the guy this or a bodybuilder wow world championship so what you say ezo ka Ghana hanom a ye ka say wa ma so betena me frese ma wo me ba na me ba ti say obi a wo ba ibi wa shed them years o mani pia bonten what you say about ni pia bonten a obenya kwai wo school so special people a obenya aboti atete na ma wo ba nipa bia ma wo da ache na we blacks na ba we de o ye say fa ne kwa ha fa ne fa ha say ka o mo pa ye say obi wa say odum ko nsuo ho a ne de o mo ya fufuto na ya botu pay no mo ja no ho no ba say akwa no fa na be fa no ye so mo say okọ ye ko ne ti say wa to nsuo no okọ ne hu say akwa na to nsuo nim mo ko nyina wo su za mo so say okọ nsuo na fa no mo to ara abo be ba ba we ne kwa nsuo na fa no yo gide bi a ide hyehyɛ tirimu a yedi kunipa wa asase so akwa na akwa keto si ababo ni tim pu na sabe wadwonso dwonso na wona ade yesi wawu ye jana kwan na bila so ka ba ko bi o se o me ne ye tini minim yesi bi ye tibi ma ensan pa apetashi bi abe akotoa akwa keto ye dia mano no ye dia kunu kwa yesi ye tini minim ye ti wan minim ne minim wasi ayantes obia your ways and means na ye mo tena se ebi mo akwa na mo ti be star kwa che mo a yes ye no there this lady sometimes go back TV3 Ghana as autism bisa cerebral palsy lady why you very successful why very successful ya wo de sesu bia yes o ama setena oye motia ye koshi baby ni akwakoku no ye motia eno ye nsuo ba na watena form ache oda na fuso nko anji o ye ne lawyer o se danchem was wo sa danchem hello they are saying life what you say at times say broni ye bidia ana ye de ntimi nya bi broni a obama ho se bibi o mama o se ye mfa ne nkone ye kokunu da ye man special treatment ye hwede ye woni muni burden upon that na nam so wo say the whole city no o is successful or talent be woni mo obeti be burden in the future but we Ghanaians ye say bosomba ye na ko si nsuo bi ho ne agya no ho na ya ba fi yo Peggy di e ba bewie on de ono on de nkofo ne ho nti Peggy e ba betina kodwom na oni ya ba bewie na ansa na no mame fa mi ni aba ya ne
ene na wotwe nyina waye me makeup yi me fa no emfama mo ono na ye me ne ti na Peggy oye makeup no ya ye nuaba tina on ne siesie ye ho e ma ye nim ya akona glam by tina ono na eye makeup no ne number eye 05444 66280 glam by tina 05444 66280 tina ebe ye makeup baby a wuko bia say eye eyie over studio ukoye photo shoot sawo ware graduation bibia wo ye bia ofre ya ye nuaba tina oba be siesie ho ama ho aye fefefe na odi akoba bia wo kono you work in confidence na wenim adaho minia ye wie ene nkomo ide se wa kire ye mu ni nyina oni ye wie ha adwen ya mami na asem arre okay arre ho pa ne mfa nse na onim but me fi ho de na me de so bo no ebo no bo nyidi ne o senka wo nipa ya ade na se bia wonya nuhu bia e wo se ye hwe na ye de kye no na ye boa no se de okase wodi ka ko hospital maka se typhoid no akoma mu nsem Ghana fo nyina da yakoma so akoma mu nsem akoma FM omo da yakoma so akoma mu nsem ye hintasem ebi na ye de abre wo mo ye wo ha se ye gye dodo na ti so de aba ye ntimi enya ne se wadi boni nti enya no mane nkoba anti bia ye futu okay ye futu especially yenya ye wombofra no sometimes e was ye ti yawo because of sa umbilical cord na etua wo ne akwala na ye ti mu no ye akwala na wasa wo ti yawo omo kan special schools bebre aba bebre me obi gidie de me ntimi nsi obi kwan na mom eba ne sa ye ntutu anamo emfanko hospital oye nsuo ba se ne o de otiri na ye yie o san koto tilapia biem wonya nam wo fie wonya wo fie bi ba nya dia ne bi edam bia yi wo nsuo bia wonya bi wo fie ene no aka cha me bei ene wo ba na se oye nsuo de ene de bia mama ye namire otiri na ye ye se osika ho na aton ene tilapia mi enu 200 cedis na de wonya nsuo da wo dem na so be produce na mama wa wo kwa ko ja na to atwene ye be se ye fanya futuo na ye nhwe kwanya next time ebi nsa anye de ensi na ma mi de ni ti na ye se wa ye older o sa di sun brabra so ka me ka se na na mfre police for ne be so mu nyina fam enkonkokogu se de oye no no wewu ese ono na aka o anti ne ehun sunsanso no okay yes enye ye ho na bila sa wa ehun mobro pa wa me ya ma ye ra ho de ma ti mu de se de ma we den chembonyo no kafra Dia de obeka ya nana. Janti bi ya futu, okay. Enne sa gidie ni de yesre, enu nko ade ye ntontwene. Okay. Because obi pa peba wanti bi wonya bi o. Onya bi. Enne nipa amafo se no nipa nyina because nipa nwo ye. Na wo de wonya bi a. No watena kam akwakoto na to atwene yasem ye mami wa ye bone nyankopon fa ne bone nche no etiefo se do mo kan no mo mre ye de wo hospital ohifo ye begina mu ne de nako ye da se ye Peggy e na ote ono so enka no me de kakra to ase ne ye nuanom enso e kan queen e kan bi Peggy akabi papa je so akabi enne wo ba na se wo hu bibia enkoyie wo no na ye o se da bi we de enkoyie a ye serew susutie nkofo ano utie nkofo ano obeto wade pa bi atwene maami bi wo Facebook cause he work with autism ne ba ne autistic child ai se ne osi ye ne ba no wo Facebook no chese yankasa akra no kra wo autistic a so wa accept ne ba no and all find ways and means be as obey integrate akra no into society and they will talk se pa won cry and afa akra ye omone no eye adwuma enti wo ba na wo hu susanso bi enkoyie wo no ho ayesrew fa no hospital and then cry no man no pie cleft lip and palate yes way or your bosom ba ni akoto na twene ba bi ni akoye ni say and the konfa no che ye akwa ye free on be kan no na sipa na yanka nche say na no apai krampo na unjindi wehu enti esema ya moyen sun tietie nkofo ne traditional beliefs net beliefs bi no e ma ye mfa no so na ye mfa enkunkum ye ma innocent children ti ya maami ni de ne be physical de ne de ye be ye wi na huhu mu de no be ye de ne be kwa akogya na huhu mfo so ato aso no na mo so ato aso on se awofo bebre wo mo ma
na me pesa akla na ye kama na obi gina na ohu sa ni mo ayedu o enro na ye de man kwada no ya wo ma ba wi asefo na enkwada bebre mu ntimi sori nanti bebre ye obesity omo di nro ni man kwada ne ntem enro bi wo ho no mo ensem fata se beba akwada wi de because ni bones ni nso no nyini for say enro no but no more cost the man because say ye the NPS na bila ne yere de omo tima hwa akola ne ye akola ne nature mama na ono a efe no a nyini enro na ye de man akola ne ye nti so yo me da se papa ye fa birthday bi emfam na ye fa dwumadie no emba ewieye we me ko Sweden enne me nkra no efri Sweden mia me nia be ma baako na ne ba edi ne birthday abrantie Emmanuel Autumn Atabonsu wasnimu ba Janice osei bonsu ena odi ne birthday o Sweden hobby ena Janice ewo wo say me fa inshansemi emfa ema na me kan chani se wo do papa na de oye bia ewo Sweden ho no ewrade enka no ho na ondi ye ewo abrabo yi emo nti Janice mi ame wafa se Janice osei bonsu efri papa abrantie Autumn Atabonsu oni ni nyina ena wo Sweden omo hwe ye ewo Facebook nyame enhra na omawo awodapa na yedi nchia we say so di ma obi otie ye bia na ndeme fa ba bi mi dru wa nipa konsi anti bi na o science na bi la wo ho na mi say na mo de aya maye mfa ye hu nsie kakra Edward owo Jehovah Restores Ventures owo askwa ye tie ya highway no so o mo tonton drinks ani nsuo ni de keka ho ni nyina o si otie ye in station de bia akoma ha eneda nti o mo beto drinks ni ade wo ho nyina no pe wo ba ubetie Akoma enti yeda wase na afei ye number nie sa wo so wo ha esu kodanda bi na wo pese wo de wasem ebreye na ye number no enie misra tie na tro ni ye ne fabra 0530 507849 0530 507849 eno any ye production line no ofra ye producers ne befa na omono edi enkomo na senyame ya adom a echina eye easy Friday ya ka cho say drew Friday dia ye ka ensem a eye relationship aware ne abrabo mu nsem na echina topic na ye de ba no mo bi fanto was say ya answer echina kra ba ati ase na topic no eye very educative na ye bewie no na ye nyina ye tu ye ho efo ewom easy Friday echina ye de bebremo production team members Nana Bila Kantanka, Madam Faustina Derry, Spartus Kojosa Akodie, Beluchi Rasta ho fe me ba me do tu. Nana Yao, onso oka ho bi na Kwame Vadi, omo ene boayen ede program ni nyina ye de ebremu. Na ote Queen Sabi Debranka, ote Papa Jenka, na ote Miami Nia Peggy so enka. Nyame ya aduma echina ye de easy Friday ebebremu. Me am etina dwom di dwumedie no chia me nyina so ye me Beatrice Fioga bra obetimi afre me Aunty bi me sorry na sports little we raha nti won said busia panyi pepe ne omo ka ho ne nyina e the sports breaking news ne nyina he ya ene wo enyi we fidie no emfri ha